because ba na le medical aid ba etsa di-operation. Hallelujah. Robala sepetlele ruti ba teng ba ha ba ya ba lo rapella ba ya pileng ba fihla ba re hallelujah ko Jesus, in the mighty name of Jesus. Ke hopola ntate mo a tsamaya kereke ya ntate ya mane ka tropong ya lekgwa lena le leseula ka tropong le leholo le tsejwa right-handed man ya high, right-handed man, Right-hand man. Right-hand man. yona ntho e tebo ntsena le man le right le hand tebo le tlo re discourage ha le tlo re discourage tebo re shebile ntho la lo mosadi wa hae ke letsoho la ntateno le kgowa letsoho la ntateno mosadi wa bontshiwa a ntshiwa umpo o tena le problem ya popela ntshiwa umpo still problem e ka ntse le teng monna ha ya tla ho nna fihla ntate moruti November mosadi wa ka ho etsana so ka a tla le ne setse ke na le kereke ka mokhukhung ka mane be ke rapella mosadi wa ba lo ba re mo nkile re mo kentse noa ke noa e ditseng ka moo re mo nkile re mo beile somewhere then ka tsatsi le le a ba wa mosadi wa hae a le mosebetsing ha wa be ke ya sepetlele monna teng wa founela sepetlele sa ne se hodimane se twire Rosepark monna teng wa founela ntate moruti mosadi wa ka qeta a tumetse Rosepark a wele fela le mosebetsing ka itsa ka fihla ka re di-doctor ntse di le busy ka re e re ke kopa 5 minutes o Robert ba mo beile betheng e re ke kopa 5 minutes di doctor andumela a bua le tsona doctor no 5 minutes please itse ke kena ka re di garteni ka di kwala le bakae Satan le a tswa ka paletso re babedi le a tsamaya fuck off in the mighty name of Jesus, fuck off in Jesus name. Tswang ba tswa a qetla ka re mmetheo a thewa bethe ka bula di garteng ka re tate ke a tsamaya ka re so tla sala arabela di doctor why I am ka tla tsamaya are ke qala o rapela are mosadi wa teng are le ntate wa teng are ke qala o bona ntho e bitswang deliverance ba rotsa makereke mosadi o tsa o ntshiwa popelo. I remember mohlane ke qeta o delivera mosadi wa hae first e qeta o delivera mosadi wa hae mosadi wa na sa kgone ho sheba light mpotse why ba lo since ba mo nkile ba mo beile lefifing for dilemo ke opela mohlane qeta mo delivera o na tshwantse a ikwaeletsena a sa kgone ho sheba light because it was for the first time a tswa mo bane ba meile lefifing ke bua ka right hand man ke itukise pele batho ba batho ke tsa bitire ka nna ke ba ha ina ga le modimo nsebedisa le no tsa nsebedisa ke opela advocate e nngwe e hlatse a nkeme a re kopa counseling honna advocate e hlatse na advocate ke ne ke eme tsena ka ntle ke bona koloi photo tsela tsa gale tla ntse ke teneile ke re motho ke emetse motho wa maemo ke emetse advocate jalo ho tlotla motho a tsamaya ka koloi ntse e tsa bula le mati ka o advocate koloi eo ra kena ka ra caravan advocate umbrella ration mosadi wa ka ho etsa sol in Jesus name out advocate power le bakae re ba raro le entse
mhla bana ba nyalana ka letsatsi le bana ba nyalana kona re ne re nke mosadi wa re mmeile somewhere mosadi out le bakae re bararo le ka re ditse ka re mosadi wa mare mo nkile soul ya re bile ka tlasa ka mora le mati ke mo deliver ka ba re yona re mo futsanese advocate ena re futsanesitse qetile ka nagala ke mo rapela ke mo lokolla a ba deliver ta ba right mosadi wa teng a re tate moruti ke ntse a bua ka ra a re tate moruti ke ntse ke dutse tsena ka mora le mati la ntlo yaka monna ka ntse kena a tswa ke mo shebile ba nkukile ba mpile ka mora le mati ba nkile soul ke la tseba ba lwanne ba futsanese advocate a ke tswe ke mana le tane ke le jobs ana ntse ke rapela batho ba tswa ditwe ba ka tlase ke mana le hana ke rapela ke tshwere tshebeletso jobs yona nawe le ba le a fihla ke rapela batho ke le jobs outdoor sports center batho ba tswa ditweba e tswa ka tlase ke bola ke rapela advocate e nngwe mo e matha tsena e tletse mane e manifesta ba re mo kentse e tsibile re nkile mangolo ha e rwa patile ntho no first kwa ke re moloko le dintho tsa di tsiboloka ke batla le bontsha hore matemona a tla le batho ba ruteile mara ha ba tle dikereke tsa deliverance mbotso bane because maemo a bona ha ba dumelle hore ba tle dikereke tsa deliverance and that is why most of batho they will think hore bona bana matemona that is why ke show mesebetsi ona le batho ba botsang ba le botsa mara lona go kereke ya lona le rapella. It is because they don't understand. Hore nto yena ke 24 hours non-stop, 365 days. Nto ya buloi. 365 days. Baloi ba re lwantsha 365 days. But bana ba ile di holiday. Le botse Satan, le baloi ba hore ba ya holiday. La ba ile holiday mar spiritual ba dula ba ntse ba le busy ka wena. Let me give you the secret. That is why kina le bothata ka batho bana ba mamelang Satan. Ska ya kerekeng wa dula. Kgathala wa robala. Robala wa robala. Ngala wa ngala. Ke hopola ke hopola jobe ka mane. Ke bitsa batho bana le bangadileng ke re tlongwa lona bangadileng mesebetsing ba phama bangadileng manyalo tlongwa bangadileng ka tlongwa ba ema mon ba fola bana ba emeje o ba bona hore ba eme ko re ba eme ka sebete sohle ke hopola yona ke mmotsa ke re wena o ngadile ka re mosebetsing ke re no gola ba ka re 30,000 after deduction ai bua ka sizulu ngahamba ngaphuma ngava ngidineka nje ngathi no God will provide ka tsamaya ka batla mosebetsi mo unolde sileke unolde ba re no ngiye ngaphuma emsebenzini ngathi God will provide ke ba bontsha re spirit di operator jwa ke re di spirit di gona o dula ka mona ka kelelong ya hao wena o boetsa di decisions tsona ana di tswa wena ka nti di tswa from the influence ya spirit. Hai ke mo botsa hore o thotse mosebetsi sintse o tswile mosebetsing a re so thole mosebetsi mo hai ke mo rapella baloi ba re ntse o ra tswa mosebetsing ke runa re mentse o ra tsamaya mosebetsing re mentse o ra tsamaya a tsamaile o ngadile ha re qetile ke re mo kwala e monga yema ya yona nang qabule ayimeche are nam ngihambile endodeni yami kingadile monneng waka ke re ngaletseng a rae ile ka tla ntina fela be ke tsamaya mpotse monna hae o tlo tshola tšhelete tsa pension monna yo plan ne o tlo mo rekela koloi baloi ke ba re a re motsamaiseng ka speed ke ba motsamaisa ka speed ya ba o yentse let him go mpotse o ya kae ha bona hona mo mo dulang teng wena baloi ke bontsha ausi ya le kana le me ema ka boti ka mmele ka bogotshwanyane se ke etsa mohlala
batsana ke rate seo sa lona. Angala ba lo ke ba re monna ha yona tlo mo rekela koloi. So re entse re bonnete ba o ra tsamaya ba mo lelekile. Guys ke batla kwala because ntho tsena ke le hona le mo ke batla go ya teng that is why ke le rutang tsona. Hore Satan ha batle hore dintho tsena batho ba di tsebe. Ha ke fihla Johannesburg ke mane ke rapella advocate e nang le law firm ya yona. E kwetse baloi ba ikwetse ha hona letho le tlang ba ikwetse tsi. Itse ke mo rapela ba re mo kwetse. Ke rapela sister wa ha qeta go etswa operation. E le metsi e dutla operation. Ka ke rapela ya oma immediately. Ha ke qeta rapela ya oma e dutla. Ba sena petrol o tshela ya o tla kerekeng. Ya o tla mo ba dulang o tla kerekeng. Ba tla qeta mo rapela ke qeta mo deliver ke hopola ka tsatsi le ga fitla mpha 30,000. Mothana nga tshonne. Bula metsi ya. Tlokwa. Ke filma ke le matsoa wa sekolo. Bula. Tabang linyakale. Tabe leba kezadi. Salam zon. Kiri dumisa kabina sahawa lelo. Musholo. Fihla traffic cop e kgolo e tsebahalang Bloemfontein mona. A kgolo a tshwaretse batho dihlooho. A mfounela. Moruti ba gana go mpha promotion ko ditirong. Ka re tlokwa. Ka fihla ka re tshwara oli, ka tshwara eng. E tsa qatile. A re mosadi wa ka wa nroga kapa. Ka re ratle kwa. A roa tsuba wa nwa wa roa kana o etsa karasia itse ke mo rapela baloi ba re ke runa ba mo yentseng jwalo ke rapella mosadi wa hae ke deliverile batho bo mme Maphalala papa ba sa tsebo mama Phalala thank you mama Phalala a tswa di operation tse ka reng o kenya ka ntho ai ntho wa bona ha o kenya stopo ka ra ntho ka ra pane a kenya ka ra metšhile jwale ke mo rapela di voice side gotle mama Phalala le letsatsi le la so batle letho ka nna ke hopola ke rapela advocate ya nengwe yane eneng a le motho a skrale tjena ana la le mosadi ya mosou tjena ke mo rapela baloi ba re motho re fetse everything ke mo lokolla everything ba zalwana modimo nsebedisa now ha ke qala deliverance ka la bone when I start deliverance on Thursday Satan o kwatile Satan becomes angry. Now let me show you or tell you what Satan did and then we conclude. That's why I'm feeling totally pumul. Go, boo, as like to me, Zakabina, Zahalalelo, Osolo.
ntate moruti ke re ho nona le bishop e kgolo A e tla tsebang Gauteng. kaofela. Eh. And then atla le molekane wa hae a go kopa o mo rapele and then wa mo lokola ke bua ka o re mo tsebang wa Bloemfontein ntate a moruti moholo ebile nako no rapella molekane wa hae ka ke re ntate moruti hana mohao mme hana matimo. a re mme a hana matimo bishop a moholo holo holo And then ntho e tshositseng ka ho fetisisa ntate moruti ha o qeta ho rapella molekane wa bishop o ile wa rapella bishop baloi ba re le ene ba mo tlamile haholo. bokam bokam ale tsebe pina eo ka rapela bishop a moholo holo a moholo mpa le re tse ding tsa dintho ho thile re di hate ka maoto ka rapela bishop e mong le yena wa Gauteng a mahla a rona tle o tla apologize o na mpua hampe a ke tsela mo hopola be ke mo rapela timana manifesta ba re mo futsane sa re tsotile re mo duisa ka mokhokhong na ke rapeletse le ba ruti bana beso ntho modimo a beile modimo ka e thata ma strategy. Let me give you a strategy. Why Satan atlantvans? Why Satan will fight me? Exposing Ho hlahisa mesebetsi ya hae. His works O mo frustrate. is to frustrate Because him. Satan o batla tshaba sa ntate modimo se dule se le lefifing. Because Satan wants the people of God to be in the dark. Ke kopa ho ipheta. Ngicela uyiphinda. Mpale John chapter 14. Hey man. Ke le jwetse. Satan o kile strategy. Satan took a strategy. Because Satan, ntho mo le nngwe ya ntate modimo wa inka. Because Satan, each and everything that is of God, he takes it. Jesu ha tlo tsamaya. When Jesus is about to go to heaven, Mamele mazonana. Jesu ha tlo tsamaya. when Jesus was about to go to heaven, Ore he says, chapter 14, John chapter 14. John chapter 14, Ore verse ke go ba ke qala mo. Verse 26. Ore ha o qala 25 re ke buile tsena ho lona ke santse ke na le lona empa mothusi moya o halalelang o ntate a tla o romela lebitsong laka yena o tla le ruta tsohle a le hopotse tsohle tseo le etsa jwang tseo Ke le boleletseng tsona. e phete mamanto hle ngwana rona Ke buile tsena ho lona ke santse ke na le lona empa mothusi moya o halalelang o ntate o tla o romela lebitsong laka yena o tla le ruta moya tsohle. o halalelang The Holy Ke re ka Spirit. tshowa ngwana ntate verse 25. Eh. I have told you this while I am still with you. Eh. The helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all that I have told you. batho modimo e qala verse 114 chapter 14 verse 1 mme wa ka e bale
chapter 14 Ntate verse Makgetho, 1. o etse hape ntho e entseng ke a bona ne le rapela le mosadi wa hao o bala Baebile monate tsatsing le ha ke tsebe le entseng ke le fa blessing hallelujah le etsa ngata prayer eo una ba sena basadi le banna le rata o kena ntho tsa malapa ba la hlongwanaka Pelo tsa lona di se ferekane. eh Dumelang ho Modimo le ho nna le dumele. eh Verse 2. eh Ka tlung ya ntate ho na le meaho e mengata. itlwele mme tswela pele ngwaneso e ya ho verse 15 Verse 15. eh Haeba le nthata haeba le nthata le tla boloka le ditaelo tla boloka tsa. ditaelo tsa ka Ke tla kopa ke tla ntate kopa ntate mme o tla le neya o tla mothusi le neya mothusi e mong hore a be le lona ka ho sa o feleng. tla le neya mothusi a be le leng tebo re thuse ngwana ka bala ka sekgwa 15 ya 15 Verse 15. eh If you love me, you will obey my commandments. I will ask the Father, and he will give you another helper who will stay with you forever. o tla le romela mothusi e le moya o halalelang ne e le moya wa nnete o lefatshe le kekeng la o amohela hobane ke bala verse 17 e le moya wa nnete o lefatshe le kekeng la o amohela hobane ha le a re tlwele bala tebo ka Verse 17. He is the Spirit who reveals the truth about God. The world cannot receive him. ibale ke kopa re qetelle ibale tebo hle mona He tebo a is- tumetsa mai ke hle mona ke tseba o utlwa le nna He is the Spirit who reveals the truth about God. The world cannot receive him because it cannot see him or know him. But you know him because he remains with you. lefatshe The world le ke la tseba moya o hallang will not know the Holy Spirit, mara lona le tla o tseba but you will know him. now jesu bua ntho e tricky mo Jesus speaks a re something ke that is tsamaya ke a true. ho ntate monna He says, I'm going to the Father, a re now ha se ke le ho ntate but when I am with the Father, ke tla le romella moya I will send you the Spirit. la se ke le siko Even though I'm not Oh, yeah. here, but the o tla Spirit operate will o tla operate, etsa dintho tse ding le tse will ding do now everything. satana dula fatshe Satan sat down, a sheba he looked role ya moya o the halalelang role of the Holy gore Spirit. moya o halalelang That the Holy o na le Spirit, matla makae what power does it moya o possess? halalelang The Holy o Spirit kgona ho etsa ntho e nngwe le e nngwe can do each and satana everything. a adopta the same system Satan therefore adopted the same system. a re yena o tla romela o ditshile He therefore said he will send an evil spirit. Reteboshate. Hi. today Namhlanje, lefatshe lena the world, ho sebetsa meya e mmedi there are two spirits that meya operate. ena ya sebetsa But batsabana these two spirits that operate. is why Who God jesu o Jesus tshepile moya o halalelang entrusted the go Holy bapala Spirit role to play go the role, fodisa to heal, go lokolla to liberate, go interpreta to interpret. jesu o tshepile moya o hallang Jesus entrusted the Holy ka Spirit. bomadimabe Release. satane le ena o tshepile moya o ditshile Even Satan trusts the evil to spirit destroy who sing. Retebo. Aye. How about you, Tumuruti? ba e utlwe Satan ha o bala Mark chapter 5 When you study the book of Mark, when Satan a batla ho destroy ntate when Satan wants to ya destroy bang a le man lelapa la hae that has his Satan o household, rometse moya o ditshila Satan sent an moya evil o spirit. ditshila An evil wa spirit fihla wa kena ho ntate ane entered this moya man, o ditshila The evil wa spirit ntsha ntate enwa ka tlong ya hae drove this a man lo out of his dula house, mabitleng and he a resided dudiswa to ke the moya o throne ditshila because of the moya evil o spirit. ditshila The evil kona spirit destroyile ngwanane is the one that destroyed that yo child ntate a mo tliseng ho morena jesu that the father brought to Jesus. ntate a re Ai. ho morena jesu The father said to a Jesus, re ngwanaka he says, o my son kgathatswa ke moya is being troubled by the o spirit ditshila
an evil spirit. Guys, ke mang yang go tla morago? Ukhona Kapa ondivayo. kereke ya lona e se tswilela. Or your churches are Moya changed. o ditshila. An evil spirit. Moya o ditshila. An evil spirit. Ke kopa ke demonstrate. Let me demonstrate Ke kopa this. Ke demonstrate. Henkosi. Satan ke. Nanku Satan. Ke na le bothata ka khala ya hao. Jesu ke. Nanku Yesu. Hai Jesu le na ke tsebona mathathe. Sheba. Look. He mare ba sana nona le ntwe nqetile re tla ya ho yona. Amen. Morena Jesu Jesus o na le moya kuwa. has a Uthando. spirit. Ba mesotha. Satan Satan ke yena le yena na le moya. also has a spirit. For yes, Iminyaka eminingi, re sa tsebe moya o halalelang. we did not know the Holy Re Spirit. tsebile hore moya o halang o operate jwa mohlame re qeta ho pholoso. We knew the operations of the Holy Spirit the time we were born again. And it took time Inkile hore nako batho ba tsebe ka salvation. for people to know about salvation ile Ile pholoso ha batho ba se ba bile exposed mo. is when people were exposed of the evil Le spirit. tlele bana ba ka ke bona ba mametse le ba tlwele se ka la bantsha ha ba e dijong vandag ba tla ja qetile. Ke a tseba bo mistress ke ditsotsi ha ba lapile ba nka bana ba tswela le bona ka ntle. Ba loja. Re bone taba eo. Are we still together? Amen. Le mametse. Amen. Now Satan Say hell kudala operate operating ka moya ona. with the evil But ka spirit. madimabe. Delish. Moya ona o ditshila ne re sa o tsebe. We did not know about the evil spirit. Number 2, ASP. ra tsamaya dikereke makwa. We fellowshipped, Marco, Mo ne ho sa ho bua ka moya o halalelang mare o nong o sa kenywe tshebetsong. whereby they were speaking of the Holy Spirit, but they did not demonstrate what the Holy Spirit can do. Hallelujah, man. He bana wa tsa o reruwa modimo le moya o halang. Usumayesiwe ke uThixo. Moya o halalelang. Moya o halalelang. Moya o halalelang. What who's? Batho ba tshwane ba re reka moya o halang. But people that were preaching of the Holy Spirit, Ha ba ka ba o dumella. they did not allow the Holy O Spirit bone, for us to see it o le tshebetsong. doing its duty. Ke tsetse ke mayong. I don't know if there's somebody that hears. Ho moya e ngwele. Moya o halalelang. Moya o halang. Moya o ngwele. Ba o ruta ba o rera. They taught us Kereke about tsa the Holy rona. Spirit. Apostola moya o halang o no rerwa. Amen. Letsatsing lena moya o halang o ntse o rerwa apostola. In Zion, even today, Come on, they are devil. still preaching about the Holy How yes Spirit. sis ba bua ka moya o halang. When you go to ZCC, they speak of the Holy How yes Spirit. ntho assemblies of God ba bua ka moya o When you halang. go to assemblies of How God, we they are are faith speaking of the Holy mission, ba bua ka moya o Spirit. halang. When you go to faith How mission, ya they speak of dikereke Holy tsena Spirit. kaofela ba bua ka moya o halang. If you go to all But the these churches, they problem, speak of this Holy it is the Spirit. demonstration. Because Because Jesu ha bua ka moya o when halalelang. Jesus speaks of the Ay, Holy moya ona. Spirit, He says the O Spirit tlo etsa dintho. will do, O tla le etsisa dintho. will make you O do tla le things, fodisa. will heal O tla le you, lokolla. will liberate O tla le hopotsa dintho tsohle. will remind you Tseo ke le everything rutileng tsona. that I have taught you. Ka bomadimabe. Delish. Ha ntse re le clueless When we do not know of anything ka moya o halang hore o operate jwang. about the Holy Spirit and how it operates, Satan a sebetsa ka ona wa hae. uSatan wasebenzisa owakhe umoya Wa omdaka. Wa operate. It operated for years Until Jesu until Jesus a then fihla. arrived, A re le nna saying, ke kopa ke le fe moya o halang. let me give you the Holy Spirit O tla le thusa that will help you dintho tsohle. in everything. That is why. Kungogo, Jwale ka ngwana modimo. as a child You of have to God, have a relationship le moya o halang. ufunekele ube nobudlelwane nomoya Re tla ongcwele. bua ka yona. We'll speak Re of tla bua ka that. yona. Re tla We'll bua ka speak yona. of that. You have to have a relationship Ufanele ube Le moya o nobudlelwane halang. nomoya ongcwele. moya o halang because
Umoya Ongcwele. Jesu o re Jesus moya o says halalelang the Holy o tla Spirit sebetsa ho lona le ha nna se ke le siko. will work to you even though I'm no longer o tla there. sebetsa la se ke le siko. Uzawusebenza Now, ka dingekho. bomadimabe Ngelishwa, Satan o nkile strategy se Satan stole that a nka strategy moya wa hae o ditshile. took his evil spirit. Ha o romele fela tsa mo kudisa mamma Uyawuthumela ke uSatan athi hamba uyogulisa tsa mo usifani bani. futsanisa mang Go make whatsoever tsa mo poor. tlama mang Go bind tsa mo tlama. whosoever. Now that is why Kungoko ke. le dingaka le disangoma Even sangomas, traditional moya. healers, they are using the evil spirit to operate. now that is why Kungoko. yena Lona ke. bothata bohlamo Inkinga ivelapha. noxoka bothata bohlamo Ingxaki ivelapha noxolo. moruti Why this pastor a demonstrator demonstrates matla a moya o hallang the power of the Holy Spirit. now I understand why le baruti ba kwata This is why even pastors are le becoming nna nka angry. kwata colleague ya ka motho a tshwanang le nna le moruti a demonstrate ntho e ke sa kgoneng ho e demonstrate le nna nka tene ke a kwata le nna nka kwata number 2 Eyesibili, disangoma tsena tse mo sangomas that are operating in the Ke sangoma. darkness. Is the sangoma this eno one? na le tshobotsi hantle disangoma sangoma tse These di operate sangomas, ka moya o ditshila they use the evil spirit to operate. di romela moya o ditshila They are sending an evil spirit ho kudisa motho to make this one ill. moruti This pastor a ba sebedisa moya o halang will therefore use the Holy Spirit to heal this person who for this samutiye. sangoma tshwantse e kwata Sangoma supposed to be angry. Aye. ha mare le nkutlile now I understand Diavisis. now sangoma ye This e sangoma, operata ka moya he operates like a shabang ha ba le mama shaba disangoma di etsang Look at what sangoma do. di kgona ho romela moya o ditshila fela hore o lore difaha kore o sena le pitswa badimo o sa kgone le ho bona pono le le nngwe disangoma be di re ha re mo romelle moya fela Sangoma will send an evil spirit whereby you will dream of beads. a lore difaha You will dream of ha beads. ba qete ba mo fe moya o mongata fela ba mo fe moya o mongata fela hore ana re ba kgona ho romela moya They are able to send the spirit, batho be disangoma people to become sangomas. ba kgona ho romela moya They can send the spirit hore motho e be mofutsana ba kgona ho romela moya for a person to become poor. jwale ntate morena Jesu Now o Jesus itse said, morena Jesu o itse ke le romela moya o halala I'm sending you the Holy jwale Spirit. bothata bohlamo ngaka yane That sangoma e rometse siki mona sent an illness here. moruti ena This pastor ya sebediswang ke modimo that has been used by ya God, tsebang matla moya o that halala knows the power of the Holy o Spirit, dula TikTokong sits in TikTok. a ba hopola Jesu o itse Remember that ke Jesus tla le said, romela moya la ke le siko nna ke le lehodimong I will send the evil spirit though I'm not present with you. moruti ena This pastor, a ba re he fire will therefore say, touch this person Bamba lo mntu, moya halalela Holy Spirit matha will o run. fitla tshwara motho Go to these people. ngaka yane That sango tshwantse e kwata supposed to be nna nka angry. kwata Even I ke can etsetsa gore le ba become tshwarele angry. dingaka tsena Jesus.
Yes. Now the problem, Ingxaki. hey banna, hey modimo wa Israel. Ke hlola ke utlwa dingaka di re o senya dintho tsa rona November. Diva abathakathi bethi oyizangoma zithi umosha into zethu November. Ene ba re And they say, o senya le hlola le ba utlwa ke ba re o senya dintho tsa rona. Now ka mantswe a mang, in other words, hore ngaka ke ya Botswana whether a sangoma is from Botswana, e khutshwanyane tje, whether the sangoma is short like this, hore na yena ke a Limpopo whether this sangoma is from e Limpopo, telele tje, is tall like but this one, kaofela but oh, le yena ya Bloemfontein even this one from di sebetsa ka Bloemfontein, moya ona. they use an Now, evil spirit. whoever ya lwana le moya o ditshila Whoever fights the evil ha spirit a sa lwana le ngaka yena fela, does no longer fight only with the but o sangoma, lwana le yane, but he fights Ulwana that le one, yane. even that o one, lwana le tsona kaofela. every Come on. sangoma. And that is why God, dingaka tsena kaofela all these di sangomas, tla kwata. they are going to become angry. Retebo shate. Bayete ngonya makachuta. Aye. Why? Kutheni? O kwata le ba sa ntsebeng. Even those also who do not know Dr. November, they Because- become angry. Ke fokodisa ntho ya bona. Because whatever that belongs to them, Dr. November makes it to become weak. Kopa le rapella hle bana se dulang fatshe. Sit down, we're in church. Buka ya Diketso chapter 16. Book of Acts, chapter 16. Ka pelenyana re tsebo tsamaya nna ke hopotse haka. Ke lo pheha. Ke sile ke inetse stamp. Sixteen. Acts chapter 16, verse 16. Le shebe Paulos le Petrus. I mean Paulos le Silas ba tshwaretswe eng. I want you to know the reason behind why Paul and Silas were incarcerated. Why ba kwalletswe. Why were they incarcerated? Na o tlo nke le jwetse pele re ya hole. Before or prior we go there. Ntshebeng he. Dijongeni. No, baloi ba kwatile. Witches are angry now. November senya dintho tsa rona. November is dilapidating our Kwatile. things. They are angry. Na ba sheba di area tsohle tse ba ka frustrate November. Ba lekile mo kenya di accident. They are looking at all area aspects to frustrate Dr. November ka November. re ke lesilo. UNovember ingathi ngulisile. Rula ko basong o tle kwa. Ntwena ka re ke Van Damme. Di steering tsa gale ne di sa shwe. Bo Van Damme bo Chuck Norris. Ke mana shebela TV ka nako tsa rona. Ne re shebela TV ka next door. Haye ho sena TV. Re lo shebela Van Damme. Bana ha re sa ba fa dijo bana le TV ba re sira tje. Ne le le sikolona. Ema ba re motho tso hona ga tseba. Ka go nkhuma. Ha bo khuma. O tseba ha khuma, ha bo khuma lo na le ntho. TV nga dimela phi. Ha bo khuma lo hona le TV. Jole hae ho no sena TV. Jole bo khuma lo tshwantse ba re etse tje. Ke pere ya khuma lo tlo kala. Re etse tsolo shebella TV ya bo khuma. Re tswa ho le lona. A tswa lona. Le fitla mona te le fatshe lela. Se re na le television ya hantle. Now, Manje, baloi ba etsa so he. witches do this. Le maobane bana ba bua ne qala ho utla ka morana dileng. Baloi bana ba re November re batlo o nyale. Witches said they don't want Dr. November to get O married. ka se be le ntho e nngwe le e nngwe. There is no way Dr. November can have everything, they said. Bana ba rata ho tshotso le qala ho utla pe ka mora dilemo. After Ha ke ne ke years. rapella motho maobane ke baloi ba re ha re batlo o nyale
abathakathi bathi ku-Dr. November ke asifuni utshate. o ka se be le tsona kaofela. There is no way that you can have them all. Bana ba e bua pele ne ke bile ke e lebetse ntho eo. Bebeyithetha kudala Ba u-Dr. ibuile November mo. beseyilibele. Kodwa bayithethile ke kaphinde. Jwale Goku ke. ba ntshwara bana ba batla hore ke se ke ka ba le dikoloi ka ba le tsona. They did not want Dr. November to have cars, but unazo. Bana ba batla ke se ke ka ba le kereke Bebengafuni ukuthi abe necawe. e ntse le teng. Isekhona. Bana ba batla le tsamaye Bebefuna nihambe. le ntse le le teng. Nisekhona. Ba mpatla discandaning. Bafuna u-Dr. November kuyiskandal. Ale ba sa ba e batho ba mpatla discandane kore ke kgola ho ntse modimo wa mautlwela bohloko theoa mo ke discandane. Modimo o ntsha ho tsona kaofela. God unleashes me from them all. Ba batla ba tlile ka se seng jwale strategy. They came with another strategy now. Ba re ha re etse hore kereke ba bang re ba hlokise tjhelete hore ba se ke ba mo support. Masenze ukuthi the congregants should have financial problems so that they do not support him. Ba bang Some, ba letsa fela o be le kgonata. they just make you to become stingy. Ba bang hale bona le sena tjhelete. When you see yourself not having O money, lwantswa nna kulwiswa Dr. November o se ka ba support. so that you do not support Dr. November. Ene ke leba modimo And then ndiyambonga uThixo. ba re satana sa ba tshwere ba ba e utswa ba re yena na satana pele a bona ke lo mofa. Abo Lona. balayo uSathane Lona. esebabambile. Lona nina ba Nina mpha maemo a dumela a sa dumele. nina ninikayo situation allowing you or Ai, not. Lona le shotela fela ke lesune ene ke se ke ka lesuna mosuno cheap gore ke le kenye le leng. Kore because some of you Abanye be, shaba ba lo ba etsang look at ba what witches thibela do. batho ba se ka batla. They stop people from coming. Ba thibela mene ke kwena ne go rapela ka la bone ka la boraro ko tlo kwa la 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 Why not tshware ke sefuba for dilemo tse kae tse 4 ke ene ene ke baka na radio 4 years ha o no nahana ke nyene o etsa gore o se ka tla ho nna o ntse o mamela radio 4 years jwale wa o kentse mask a tloa wa kgohlola gape se gotlile ne oho but ntho eno e utlwa yona e kae e neng e etsala ka wena wa lona le gotlile lona wa le gotlile ke le botsa la tatela wa le gotlile ke le botsa la tatela wa le gotlile le gotletse le gotlile nene le gotlile nene ke le botsa la tatela le gotlile nene le gotlile maobane bosiu le gotlelang o ya le gotlelang gape o ya
le go tlela eng gape yena he a ke o na ipoleletse o tlo go tla mo go wena o na ipoleletse a ke a ya gape so ke a le go tla maabane ka re tlo mo kabanya le ngwana gage Ho ba sa tsebeng ha se ene a buang empa ke baloi ba mo loileng ba ntse ba bua ka hare a ho yena. utlwe ngwana gage a dire a ska ko a utlwe botlhoko a ska ba khona go tla ke re ke le moqabantse le ngwana hae re mqabantse le ngwana gore a ska ba o itse ha re tlo tla gape ke a le go tla maabane re tla mqabanya le ngwana gage master e ka no sonso wena mphe metsi a se hlatse sefuba yo wa tshetse modimo wa ka ke rapela ke bone oli le ntho e tshele oli ke tse le ntshe dintho tse le mo jisitseng tsona di kae re tla dintsha nwa metsi ana a di hlatse 1 2 3 4 5 6 7 Aditso ba re ba itse ha re tlo gutlela go nna ke ba etsang go lona ntse be di ditse jwala ka nna sekolong ha ke tla qeteletse ke faith ne ke ditse tja ke sa utlwe mistress ba itse ha re tlo gutlela go nna ke ba etsang Ba kgutlisa sefuba. Ntwela matsoa hlatse 1 ntwela matsoa 2 ona o hlatseng ha le ntse tjena kapa le jwalo a se hlatse sefuba seo ntsa hlatse ke nya monana hlatse now Manje Satan o lwantsha batho ba se batla kerekeng Satan is fighting people to not come to this church. ba ya tla ka lenene na ha qetile Now ba banga ba le tshwara ka di-finance abanye ubabamba ngemali. lona ba dumelang ntshebe lona ba dumelang You who allows him to do o that. tshwara Ubanje gore le seke la etsang ntho modimo a le tshepetseng yona to not obey what God has entrusted you somewhere for. somehow se le dumetse ho rekwa ke Satan Somewhere, somehow, you have allowed yourself to be bought by Satan. because Gokuba, gore be ntse ke tshela petrol ha e se ka wena gore be ntse ke tla mona ha se ka wena gore be ntse ke patala batho ba sebetsang kerekeng ha se ka wena gore be ntse ke apara nna moprofeta ha se ka wena gore be ntse ke ja ha se ka wena gore be ntse ke ba motivated ho tla kerekeng ke tlo rera ha se ka wena ke ka batho bana ba mphang e seng wena o so le enemy yaka o so wetse o se rasaka o so thusa Satan o mpanisha this is powerful, Ntate Moruti. because remember
Khumbula, Satan mosebetsi wa hae ke ho mphanisha. the duty of Satan is to punish That is the why men of since God. ke etsa healing and deliverance, Since Dr. November doing Ke healing ruta and ka deliverance, offering. teaching about offering, ke na le di-attack tse worse no. I have worse attacks. Ka mantswe a mang, attack tse nhlahoma ho Satan. Meaning Now, the attacks if- comes from Le Satan. wena o fihlile stage If you have got to the stage sa ho etsa ntho a itseng o se ka ba etsa, le wena o se o etse ka lehlakoreng la hae. Ask yourself, booze, ho ka etsahala eng what could happen if ke be ke sena tjhelete ya ho tla petrolong, If- ya ho tla kerekeng? if I do not have money for the Hore unleaded ebe to ke na come le to yona ke church? ka baka la batho ba e ntshang. For me to have it is for people, Hore ebe because of ke people that kgona ho have given hlapa, me. ke ka baka la batho ba e ntshang. And batho bana ha ba ntsha tjhelete ha se le hore ba na le yona. When these Mara, people give ba me money, it's not itjwetsa, like they ba have it. itjwetsa. They tell Hore themselves, I rather suffer le moruti wa ka. "Dingasokola nomfundisi wami." Because Goku- whoever ya kgolang Whoever ha ona else, lebaka la ho se ntshe tjhelete. you don't have no reason to pay tithe. No, or ha ke bika tithe. Okay. Ho nehela fela. To give. Ha e mong le mong ya kgolang ha ona lebaka. Can I talk to somebody before ke qeta? Let me talk to some people. When o kgola tjhelete ya hao e ya mabakeng. O patala koloi, o patala ntlo, o patala school fees, o patala why o di patala? Because di important to wena. But if moruti wa hao o sena mohlang a tholang something from your salary, o tjho re yena ha important, tse important ke tsane tse nkang tjhelete. Nka bo madimabe Gelisha, tlolo ena this anointing, anointing ena Tolo A. Yeso o re ntate modimo o re God says, ntate modimo o re God says, Yeso morena Jesu Jesus, nna I, ke le modimo as God, wa ka nna mosebetsi wa ka ke le modimo my duty as God ko ho etsa is to create you. ha qetile And then ke kopa tle kwana ngwanaka modimo a re God says, ko ho etsa morena Jesu my duty is to create Jesus, ke mo kenye ka hara mokhaba wa Maria put him inside a human ke being, mo ise lefatsheng take him to the world ka Maria. with Mary. Batho ba tlo depend ba tlo relayang tlolong e People that are going to rely to ke this bona ba tla anointing tshwanang ba e hlokomela are the ones that are going to take care of ka bo it. madimabe Gelisha, motho e mong le mong ya tlotsitsweng each and every person that is ha anointed, hlokomelwe ke modimo God does not take care of haeba that a person. hlokomelwa ke modimo If God takes care ka of bo that morena person, Jesu a sa tswalwa setareleng sa dipere hainkosi. le tla njwetsa gore modimo na sena accommodation le nagana modimo na sena o na ke a thasha pele tsa batho ba nang le di-hotel but modimo a re Jesu o responsibility ya batho ba tlo benefitang ho wena ke bona batho ba tla o hlonela ba o hlokomela That Jesus, amen. anointing Xolo, uxhobo, problem ingxaki. lona le tsebe batho ba tlotse lona ba kgontshang ka hara tlotso You people who fellowship in a church whereby anointing is enormous. o tla modimo re Hiva uThixo uthini? a re November tso wa ikorometse ka ra phase 6 He says, November, you know the reason why I sent you to batho ba ne ba phase ke ba fota dipetlele tse ngata to protect my life ba ne ke ba fota dipetlele people wouldn't afford to hospitals. protect their lives Who sireletsa maphelo a bona. but ke ba file tlolo But I have given them the anointing e tla protecta maphelo a bona that will protect e their tla ba life, lokolla that will liberate Some of them. you, Abanye benu, ni ngcono You are compared to better. ntho ono le yona pele compared to what you were why o before. le ngcono Why you why o are le better? betere Why you know? it is because there's an anointing Ke ka baka la hore change your life e fetotseng bophelo that ba hao, protect you e o sireleditseng. tlokwana ausi Rethebosha. tlokwana ausi wena tlokwana yani tlokwantle potlaka mane wena yena wa caps tlokwana
Wa Jabs? Wa Jabs? Thatha moya ongcwele. How le speaking? Ulo paper. Di doctor ke re ngwana o entse. bana ba ga ke kgone ho pepa ngwana o dutse mona di mama Ba re dutse di. Ba re ngwana no hatse. ba ga tswe ka ntate mogoti a ngapella A le speaking. Ka re ke theola ngwana. Ngwana wa that lady. Ba lo ke ba bua ba re ngwana no na sa tlotsone re tlo mmolela ka rapopelo ya mmae. Ba bua ho yena a le speaking. A admitwe speaking a tshwantsa pepe. Ba lo ke ba bua ke mo rapela ke eme ka ntle mona. A le speaking. Ka ba lo ba re batla mmolaya ngwana no ka ra le tlo mmolaya. Ngwana na tlile mona le harabeke a rona feta le pregnant. A re be ke bona re o teng tate moruti a ba fika mpa 500 a le pregnant ba lo ke ba re shiftile ngwana hae re mo roba ditse so o re a ska ba tswa ka re modimo ka ke shifta ngwana o no le teng ne le teng ka re ke shifta ngwana o pepile ba re ba batla bola ngwana hae tlolo botata ke tlolo come on. The problem is the anointing. Botata ke tlolo. Nkosi. Can I talk to somebody? Manthethe nomuntu. Hona le batho There are people ba tsamaileng kerekeng ena. that have left the But church. make no mistake. Scatter pose. Some of our boots hore ba ikutlwa jwang ka November. Some of them ba tlo bolela that man is highly anointed. Hona le batho ba o modimo a fetotse maphelo a bona ba banga ba sa le ka ra kerekeng. Amen. Whoever yang kan tšhelete ya hae a ba nehela, you don't know, you are maintaining tlolo ena. Nkosi. Ha ka mpa qeta o etsa di-sign language. Ntate Ntho wa Botshabelo ke mang e ke mo ordineng le yena makai o fihla dula mo a re ke tlise bana ba ka ba ithu le mo o na tlise bana ba ithu bana ba hae ba batle fihla ke rapella bana ba ntate makai ba manifesta ka bobedi ba bona ba bua ba loe ba bua and yona mo o bohlale ba loe ke ba re lomeletsa batswadi ba batle because re batla wa destroy ka ba rapela le mosadi wa ntate makai ba loe ba bua ke be ke re ka pelunyaka ke re ntate makai o tsebile gore ho na le tlolo Bloemfontein that is why a nkileng koloi a tlisa bana ba hae. Amen. O na na le case e nngwe nagana o fela o ntse o hopola ho na na le case e nngwe eo e neng e mmatla ka ntle mosebetsing baloi ba re matla ho mmona a tswile mosebetsing ho na le case ya dilemo tse ne le 8 years kaofela 8 years ke hopola last day mohlane tla fela wa hopola ne go bitse o no mbitse bish e le sonda ka o bitse ka re tle kwa ka re ke go rapela ka morap ho na le case ya 8 years e baloi ba bona tla mo destroy ka yona ke batla le bontsha something I'm about to close. God bless you. That is why Kungoko. ke tlo lwantshuwang le ke batho ba thetsitsweng ba thetswang I'm going to because be batho fought by bohle people ba that have been dumelang deceived disangomeng and people that ba have been wetse living in under Sangoma. trap ya leshano and that is why once o qala o bua ka moruti November ba tlo tenela why because November o senya dintho tsa bona nna ba zanang ba loyi le no ke hopola somebody kila ngola Facebookong are I don't know ke mang ya ka re thusang go replot this guy a ka rape a tshwara a ke tsebe ke mang kila ya bona tho are I don't know re ka etsa jwang gore this guy a tshwara replot this guy ka ke ne ke re mpha eng I screenshot somebody on Facebook ga re ka ke tsebe re ka etsa jwang gore this guy re mo plot a tshwara. Why? Deliverance. Deliverance Snip up and milk. is not an easy thing. Can I talk to somebody? Manthethe nomuntu. What is the deliverance? Ukhululwa yintoni? Go here,
is to uproot that, is to undo them. into eyenziwe nguSathane. What was done Into by eyenziwe Satan. ngebaloni. What was done by the Ba mo witches. kentse sefuba 4 years ago. O tlile la boraro fela November fihla yetsong la ntho eo. O nana ba lo le dingaka. Ba tla thaba. O ka mmene wa plot o teng o tlile ka phatla. O nana ba lo ba tla thaba. Deliverance Ukhululo ko yetsong. is to undo. Yetsong la dintho tsohle tse ba lo ba di etsang. To undo everything that the witches has done. Mosebetsi wa deliverance. That's the duty of Go yetsa. deliverance. Is to Ka go undo. bontsha why Petros le Paul le Silas ba kene tronko. Let me show you why Paul and Silas were incarcerated. E reng amen Dr. November. Say amen, Dr. November. Verse number 16. Diketso chapter 16 verse number 16. Acts chapter 16. Sehloho sa verse teng se 16. re Paulos le Silas ka tjhankaneng motseng wa Filipi. Mpalle mme. ya re ha re ntse re ya thapelong ha etsahala hore re kgahlanyetswe ke lekgabunyane le nang le moya wa bonohe le neng le fumantsha beng ba lona le ruo le lengata ka bonohe ba lona. Verse 17. La re latela re na le Paulosi la hua la re batho bana ke bahlanka ba modimo ya hodimo. Mamela no tota. Listen. Bala hle mona bala. Verse 16. The title says Paul and Silas in prison. One day, as we were going to the place of prayer, we were met by a young servant woman who had an evil spirit that enabled. Butapel. Le Iri Papa. One day, as we were going to the place of prayer, we were met by a young servant woman who had an evil who spirit had an evil spirit. that enabled her to predict the future. She earned a lot of money for her owners by telling fortunes. She followed Paul and us, shouting, "These men are servants of the Most High God." Makgetha tlo go jwetsa. Makgetha mandixelele. Moya o ditshila. An evil Ke spirit ha o tseba Paulos le Silas mare batho ba Filipi ba sa tsebe Paulos le Silas hore ke bo mang. knew Paul and Silas, but the people of Philip, they did not know about them. Moya o ditshila. But the evil spirit Ke ha o tseba Paulos. knew Paul and That is Silas. why. Kugo. Ke tla ke re ha batho ba batla ntho etsa hore le skela ha o rutlisa ngwana ha o yana le matimo na hore motlisa November about tswa bale o se ke ma ya etse bantho mohlang re go tlisa motho fela ba bale aba sa batlotla tlo go bolelo bane Let me tell you because the meya reason e behind ditshila it. The evil spirit knows me. by a mazu, Dr. November. Moya ditshila An evil spirit knew about Paul and Silas. wazile ngoPaulos no Silas. Number two. OSB. Moya ditshila An evil spirit. bana ba o sebedisa batho ba mono Those people go that were atleha using ka it ona. to make a fortune out of this Let me go lady. deeper. Mandizinzi. Moya o ditshila An evil o spirit no atleisa batho made people Jwang. to make fortunes. dingaka Sangomas. disangoma Dingaka. di sebetsa ka moya o ditshila. They are using an evil spirit to operate Because moya o ditshila because an evil o kgona ho spirit romeha is able jwale to ka be moya o sent. halalelang o kgona ho romeha Like a Holy Spirit, you can o kgona ho send. sebedisiwa It moya o can be used. ditshila o kgona ho sebetsa the same way. Even an evil spirit can work the That is same why way. Kobela yena This o Sangoma, na le pina ne binwa ke dingaka there was a song that was sang by Sangomas or initiate. abagula yo bayeza kusasa bayeza tu bayeza mbolela bayeza that time ba spread a moya okudisa batho. They are declaring an evil spirit that will make people to be ill when they sing that song. That is why ba kgona ba etsa batho disangoma That is why they can make people to become Sangomas. because ba romela moya o ditshila. Because they are sending an evil Number two, spirit. that is why dingaka di kgona ho shapa an accurate
That is why sangomas ba kgona ho tjwetsa ntho e nepahetseng. Accurate. Ntho e nepahalang ba o profita ka ntho e accurate. They Because can prophesy you with an accurate thing. Tloela o dumedisa ntate. Hey, tloela o dumedisa ntate. Tloela batho ba nhlabana sheba ona. Ha o qeta o kena o dula fatshe, o dula fatshe ha o dumedise batho because ha o dumedisa batho o phamisa letso batho ba o fa attention. You don't do that natepe bana. Ke busy ke a ruta mo. Nete re ke ra re batho ba rutinyana ba temporary ba phapa. Sa kena nyana le na sa dumedisa ba. Accurate. That is why ha ona ngaka sangoma e ka mplela ntho be ke kgolo. Ha ke kgathalle o rubuang nnete kae. Because ke a tseba re ba sebetsa jwang. Accurate. Ba o bolelle ntho e leng nnete. A o bolelle nnete ka bophelo ba hao. And how weak you are going to agree because we buile nnete. Now here is the evil spirit. Ono o kgona ho bua di nnete. Nanku moya omdaka ubukwazi uthetha inyaniso. Can I talk to somebody? Ndingathetha nomntu. There is nothing wrong ka nnete. Ha ona ntho ephoso with the truth. We bua le kingdom ngefe. But we thetha situated in which kingdom? Ha ke kgathalle o bua nnete kae. I don't care what you have. Profitile nnete kae. Amen. As long as you profit o se ho morena Jesu. As long as you are prophesying the true thing in the kingdom of darkness. Come on. To me it's not the truth. Come on. Amen. Come on. Amen. I don't care. I'll cut out say Hore ke nnete kae. whether it's the But truth. as long as you bua. As long O as se you ho are morena Jesu. in the darkness. That is why Go. the day ke ne ke pholoswa The day I got until saved, today I figured I out ke that so ngakeng ya Sesotho. I've never consulted a sangoma. Next. Unoche. Next. Ngeke. Next. Why? Kuthe Evil spirit. moya odithile. Guys, evil spirit. Moya Di odithile a re tseba. No. Di tseba everything ka rona. knows everything about us. Aye. A o sia moena ke tshwere bijo bo yena. So se sa lona. Moruti ska tsaya haholo. O qeta ho fihla. A o sia mong ne ke tshwere letogo mo. A ke mo khalmela ke nna ntho engwe le engwe ke batlang ho e tsebang ka e tseba mos. A nka hanya. Le di exam mona tsaka tsa lenyalo ga ne ke ba jwetsa ke re nna ke batla ho tseba ntho engwe le engwe ka e tseba. E mo ile on challenge ka di tseba kaofela. Jwale pijo bomo. Hallelujah. Ne ke re ke le hlalosetse ntle le ho tsheya. E mong an challenge. Ke be ke re ha tsebo re bona ne e ditshile e ka o yena. A tla mfa information. Ka re le meetsi sambara ne re mo nkile ne re mo ise kae. Casino money. O robetse le ntate a itseng. Ntate ke nkile phone ha ke ra ke batla mo recorda ka yaka. Ka re pe phone ka re ba lo bulang pin number ya hae. Password thank you. Password ba e bula. A qete ke mo rekota ba re mo nkile re mo ise casino money. O robetse le ntate a itseng e bile ntate o ne mo file 7,000 ka ra qetile tsong yena qetile ka mo rapela ka mo di vala tsa qetile ka mama tobetsa phone ya mo a utla voice ya hae a utla ba le ba bua hore me ditshile me Kim Connors information nka o rapella me ditshila be njwetsa ka wena nka le profita ka me ditshila ho jana ke le motho mo because me ditshila can say accurate things. Moyo ditshile o no atleisa batho
o bolella batho future tsa bona e tsho jwalo e re o no bolella batho future tsa bona that is ona le batho ba dumelang dintho but the problem ya lona ha le dumela ha o check re motho ena ntho a ibuang o ibua le kingdom efe ke mayang kutlwang o ibua le mo aleka wa bana motho a ka re modimo le badimo nna o ikwetile a sa di kene taba tsa ho na le ntate mo ha ke kena le sotho ke tsaba ka koloi ya ka smart ha ke kena bodareng ke re unrekele data ke reka data ya lesotho ke reka data a ba sang profit hey man ha ke se utlwe ntho monate jwalo man e khazeile man a ke re kwete ga le profit wa a njwetsa re ke bona kotsi ke re yes ntate wow ke sa kazeya ke re le nna ke utlwe ntho tse di utlwang a re batho ba batla go ntsha kotsi batho ba o setse morago ke re yes ntate a re ba re nka o thusa ke re jwale wa pota ba Paulos le Silas ka tronkong berekwana Paul and Silas in prison, and then we adjourn. a hweletsa Paulos le Silas a re bana ke bahlanka ba ntate modimo ka babile bala verse 17 la re latela re na le Paulos la hua la re batho bana ke bahlanka ba modimo ya hodimo bale phatlalatsa tsela ya phologo le moyo mothana le moyo ditshila ke a o jwetsa batho re bana batho ana ke ba profeta ba modimo ke bahlanka ba modimo ba le rerela nnete ya pholoso ya mme verse 18 la etsa hona ka matsatsi a mangata empa Paulos ha a se a tinehile Paulos a tine a riteleha a re ho moya o ke o laela ka lebitso la Jesu Kriste hore o tswe ho yena wa tswa ka yona nako eo bala verse 19 ya re ha beng ba lona ha batho ba moya o ditshila ba bona hore tshepo ya bona ya ho rua e fedile ya re ha batho bana ba phela ka moya o ditshila banna la utlwa mare wa ona le batho ba phelang ka moya o ditshila ba sebetsang ka moya o ditshila ba atlang ka moya o ditshila na o le nahana hore ha ba o tlo utlwa ba kwata beng ba moya ona o ditshila bala ba tshwara Paulos le Silas ba ba hulanyetsa le baleng la motse ho ba busi verse 20 ba ba isa ho ba ahludi re qetile a re tlwele ngwaneso Verse 18. She did this for many days until Paul became so upset that he turned around and said to the spirit, in the name of Jesus Christ, I order you to come out of her. The spirit left her. When her owners realized that their chance of making money was gone. Why didn't I get kwata? Because by the time take me editing. Why ba ke ba kwata ha ke ntse ke le rapela? Why me editila ba sa tlo ba lo ba sa tlo dumela hore batho ba tle kereke go re ke tlo senya ntho e ntseng ba phela ka yona bala. When her owners realized that their chance of making money was gone, they captured Paul and Silas and dragged them to the authorities in the public square. Paul and Silas they suffered after they drove out an evil spirit that was making money for people. They were sent to jail, tortured, fought, because they liberated a spirit that was deceiving people. Let me tell you something that will make you to be discombobulated. My friendship with people, it ends the time you do not believe in the Holy Spirit. That is why I have friends that I've left after they became sangomas. Why? Kutheni?
nna I, wa ka moya o hallang my Holy Spirit, ha o kopane le moya wa bosangoma it does not collide with the ha spirit o of kopane le sangoma. moya wa mabitla It does not collide with the spirit moya o hallang ha o of dumelle hore tombs. ke ye mabitleng ke lo bua le nkgono wa ka It does not allow me to go to the tomb and speak with now the lona ba dead. ntse ba matha ka mora meya You who are ka running mora after batho ba spirits, lethetsang are running after ba people that are profitang deceiving you, dinnete ka lona bo se o kgolwa that are prophesying the true thing about you and you believe, batho sa shebe gore profeta eme kae not dissecting the lehlakoreng prophecy lefe. comes from what point, A le lehlakoreng which lefe. side. because the kingdom tsena ka bobedi ba tsone Because these di kingdoms, operate ka moya they operate with spirits. kingdom ya morena jesu The kingdom of jesu o Christ, itse ke tla romela moya o hallang Jesus said, I will send the Holy Spirit. kingdom ya lefifi The kingdom of kingdom ya darkness, diabolos the kingdom of ke the kingdom e enemy, operatang is the kingdom ka that meya e operates ditshila with the evil spirit. a re shebe meya e ditshila e etsang Let's look at what the evil ya spirit does. futsamaisa It makes a person ya poor. sotla It makes a e person to thuba struggle. manyalo It e breaks relationships. futsamaisa batho It makes people But to moya become wa poor. Ntate Modimo But the spirit of o God restore bophelo ba motho restores the life of a in human. closing Kokufana. ntho e ke ratang ke ena What I love is this one. sheba moya Look at the there is spirit. no way Ayikho indlela. le ka letsatsi le one Nagelanga elinye nka tloela moya wa nka tloela mpholosi where I will leave salvation. ka mpa ka sotlega I rather ka suffer. mpa ka ba miserable I rather become miserable. ka mpa ka ba frustrated I rather become but every frustrated. day Wonke amalanga ke ye ke re ntate modimo nthuse o dula ho wena I say, God, help me to dwell because in you. ntho e tricky Because the ke tricky a kwala thing, moshemane ntho e tricky ke ena the tricky thing is the son. kingdom tsena le hoja di operate ka meya These kingdoms, though they operate with spirits, batho na le kingdom e itseng but there is a certain morena wa kingdom. kingdom eno o itseng The king of that kingdom ha said, le bitsa lebitso la ka if you summon my name, mangwele ohle every knee a tla gomama shall bow lebitsong lena in this name. Rekeboshat. Aye. Aye. paulose Paul. o bitsa lebitso la jesu rababa ka Summon the sanda name of Jesus. lebitso la jesu Summon the name of Jesus. paulose a bitsa lebitso la jesu Paul. moya The name of a Jesus. ditshila An evil ya spirit goma mapela lebitso lena bow down before the that name. is why Who goes? nothing I ga know. ona letho le ka ntlosa There's nothing that can remove. lebitso lena mama karaba satarabese yenderebe shikana raba sondaraba yenderebe yenderebe shikayeyeye mayenderebe shikore makarabandere yo Rekeboshat. Aye. mama I goes. I goes. Rekeboshat. mayenderebe Aye. ye abasikhandaya matharaba yenderebe makarabanda rasikhanda makhaya ya Jesus when re bitsa lebitso lena When we call this name, when re bitsa lebitso lena when we le mention ha o this sa name, bone ka mahlo though you ka don't see matsebo with the le ha o eye, sa bone ka mahlo when you don't see with the eye, mmuso wane wa lefifi but the kingdom of wona wa darkness, tsitsinyega it's shaking. ane bo o lwantshang teng Where the batho
batho ba sebedisa moya ditshila People that are using to that evil destroy your spirit life. will sing out of Wena o power. bitsa lebitso la Kreste, When you summon the there name is of something Christ, e etsahalang. kunento Ha ke tsebe ke eyenzekayo. bua le mang. I don't know what speaking. Mahlaselo a ya haowa. The Dintho chains tse o of fatsitseng di a lokoloha. Ha ke tsebe ke bua le mang. Bitsa lebitso la Jesu. Bitsa lebitso la Jesu. Shout it. Shout Jesus. Shout it, shout it, shout it. Jesus, Shout it, Jesus, shout it. Shout it. Libitsa, Jesus, libitsa hle. Jesus, Libitsa. Jesus, Thapela motho o bebela hae. Bitsa lebitso la morena Jesu. Jesus. Jesus! 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 Ujesu! Ukriste! Umora wa Modimo! Bitsa lebitso la Jesu! Bitsa lebitso la Jesu! Jesus, Bitsa lebitso la Jesu! Jesus. Nkosi yesulu. Bayethe khona makathutha. Wena mhakelo. Libitsa, 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 libitsa. Libitsa, libitsa, libitsa. Libitsa, 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 libitsa. Libitsa, libitsa, libitsa. Libitsa, libitsa, libitsa. Libitsa, libitsa, libitsa. Libitsa, libitsa. Come on, church! Call! Retebo shate. Jesus. Jesus! Nkosi yesulu. Jesus! Jesus! Jesus. Morena Jesu! Ukriste! Umora wa Modimo! Ukriste! Umora wa Modimo! Ukriste! Umora wa Modimo! Ukriste! Come on, church! Ukriste! Umesia! Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, moya halal! Re a leboha ka lebitso lena! Siyabonga Re a leboha ka lebitso lena! Siyabonga Re a leboha ka lebitso lena! A ke tsebe ke mang ya nkutlwang. Re a leboha ka lebitso la Morena Jesu. A mo jwetse moya halang, e re ke a leboha ka lebitso lena. Leboha ka lebitso Mo lena. jwetse, jwetsa moya halalang. Jwetsa Moyo moya halalela halalang. ka leboha ka lebitso lena. Ka leboha moyo halalela. Ka lebitso la Kriste. Ka lebitso la Kriste. Amen. Moyo halalela ka leboha. Ka lebitso le phahameng. Lebitso leo ha re lebitsa. Mangwele a khumama. Every tongue confesses that Jesus is Lord. That Jesus is King. Oh, Jesus. Nkosi yesulu. Retebo shate. A mo tsheketsela hore Jesu, Jesu, Jesu. Motlolo wa tsamaya. Bitsa lebitso la Morena Jesu. Supa hohle moo o dulang teng. Supa hahao. Supa mosebetsi. Supa jareteng ya hao. Supa sekolong. Supa, 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 supa. Jesus, 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 Nkosi yesulu. Retebo shate. Ai. Ai. Ai Nkosi. Jesus. Come on. Leboha ntate Modimo. Open your mouth and pray to thank God. Vula umlomo wakho Leboha uthandaze. ntate Modimo. Come on. Leboha ntate Modimo ka lebitso la Jesu. Come on bazalwane, please. Bitsa lebitso la Morena Jesu. Bitsa lebitso la Morena Jesu. Bitsa lebitso la Morena Jesu. Bitsa lebitso la Morena Jesu.
Jesus. Please, libitsa hle ka go kopa. Libitsa la o sa understand why. Libitsa la o sa tsebe why. Libitsa fela, libitsa. Moya halalela yena o tla le director le etse. Bitsa libitsa la morana Jesu. Moya wa modimo tla director le etse. Libitsa la morana Jesu. Libitsa ka go kopa. Jesus. Libitsa hle. Linke libitso lona o ye ka lona hae. Ekuqaleni ubukhona ufumuza Jesus. phezu komhlaba In the mighty name of the Lord Jesus. uNkulunkulu Heavenly Father, you said in your word, oh God, that you have given us a name, the name of Christ, Morana Jesus. wena That moya everything that we want, Modimo ka halalela, re tla e fumana lebitsong la Kriste. Modimo wa ka, you said in your word, when we mention the name of kodwa whatever namhlanje stage we are at, whatever ugcwele that we are facing, kimi Heavenly Father, we will be made well from each and every ubusa situation. Heavenly Father, we know the blessing, oh God. Heavenly Father, it's a legacy, oh God. It's a heavy weight, my Father. Yebo, In the gcwala mighty name of the Lord Jesus. Libitso la Kriste. Heavenly Father, the situation libitso la Kriste. Libitso la Jesu Kriste wa Nazareth. Modimo la leboa. Libitso la Jesu. Modimo la leboa. Ka moya o halalela. Modimo halalela. Jesu hanyoloa aya ho wena. O re ke le siela mothusi. Ele moya o halalela. Who will be a direction. Heavenly Father, we thank you for this thing. It's omnipotent, my Father. In the mighty name of Jesus. Retebo shate. Sabonga Yesu. Sabonga. Hallelujah. loku Sabonga. umkhule Sabakamise ekhaya. Yafanelwa luthungo Thixo. Ngamandla Yesu. sakimimo Saliphakamisa Yehova. In the mighty name of moyo Retebo shate. loku Nkosi Yesu. umkhule wami moyo ngcwele fungeli mnandi Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Modimo wa rona. Kifuna wena kifuna wena moyo ngcwele Fereka le ba moya haleluya. Phamisa matsoho a mabedi. Phamisa matsoho a mabedi. Phamisa matsoho a mabedi. A ko mo amohele hape morena Jesu. A re nke lebitso lena la morena Jesu le mo ka lona re mo kenya hape maphelong a rona. Phamisa matsoho a hao ka mabedi wa ise hodimo. O bue mantswana ka moraka re morena Jesu.
ha ba o kgona ho ikokobetsa pela lebitso lena ka mangwele a hao o ka etsa jwalo. If you are able, if o kgona ho ikokobetsa pela lebitso lena. Jesus. Re a hlola ka lebitso lena. Re feta dinthong ka lebitso la Jesu. Tse plenweng, tse yentsweng, maraba a tsheuweng, everything e yentsweng ka rona, lebitso lena le a re fetisa mona. Le a re fetisa. Le a re fetisa. E re Morena Jesu. Morena Jesu. Le letsatsing lena Le letsatsing lena. ke sa o bulela pelo ya ka. Sa o bulela pelo ya ka. Jwalo ka Baebele e tjho jwalo Jwalo ka Baebele e tjho jwalo. bukeng ya Baroma Bukeng ya Baroma. chapter 10 verse number 9. Chapter 10 verse E re number 9. mang le mang ya dumelang Mang le mang ya a be a confessa ka molomo wa hae confessa ka hore molomo. Kriste Hore Kriste ke mora wa Modimo. mora wa Modimo. Baebele e re motho eno Baebele e re motho o tla pholoswa, O tla pholoswa. o tla o amohela O tla o jwalo ka morena le mopholosi. Jwalo ka morena le E re ke nna eno Nna eno. letsatsing la kasheko lena La kasheko ke a o lena. amohela Ke a o amohela. jwalo ka morena Jwalo ka le mopholosi wa bophelo ba ka. E re Morena Jesu Morena o ntshwarele dibe tsa ka tsohle tseo ke di entseng, o hlakole makgopo a ka. E re dilekane tsohle tse yentsweng ka lebitso la ka, tse yentsweng ka nna ke tseba kapa ke sa tsebe. Dilekane tseno ke a di kgaola, ke a di roba, ke a di phumula. E re ke etsa selekane se setjha ka lebitso la Kriste. E re utlwa tsatsi lena ke nka bophelo ba ka ke bo tlisa lebitso lena. E re ke nka maimo a ka, e re ke nka mathata ka ohle, e re ke nka di-challenges tse ka tsohle ke di tlisa lebitso lena. E re Morena Jesu o itse lentswe la hao ka maqeba a hao re fodisitswe, re lokolotswe. E re o itse lentswe la hao o tla re pata ka hara diatla tsa hao. Bophelo ba ka ke bona ka hara diatla tsa hao. Mo lebohe hape, mo lebohe, mo lebohe. Mo lebohe. Mo lebohe. Mo lebohe. Jesus. Jesus. Ha o ntso bitsa lebitso la Morena Jesu, ho na le dintho tse lokolohang, ho na le dintho tse tjhentjhang, ho na le maemo a ntseng a fetoha. Ha o ntso bitsa lebitso la Morena Jesu, ho na le dintho tse ntse di tjhentjha fela.
e re ka leba morena Jesu go ema ka maoto a gago šapela morena Jesu go ema ka maoto a gago nka offering le yone o na le plan ka yona o itlise ka pele ka o thusa le yone o na le plan ka yona e tlise lebitsong lena sa tsena ga ba sena tšhelete nka ntho e ratang yo reng ke rata haholo ntate moruti ntho ena mare tsatsi lena ke kopa o itlisa lebitso la Kriste potlaka bazalwane please potlaka ka speed I get a potlaka, I'm expecting you to God bless you. Nehel Kaspit. Facebook, if you want to do that about TikTok, please do that. If you want to give, make sure that you give account and then the number. You can do that. Mutimaka ke rapela wa kula bua le nna ntshanyetsa nako Ntate ke na le bothata. bomble wa kula kapa bothata ba ke Ha ke kule. bothata ba ke Bothata ba ko ntho tsa ka di tsamaya hantle. Mutimaka ke molokola ka lebitso la Jesu 1 le a tsamaya ho yena le a tsamaya ka ba tsamaya le molokolotsi na le molokolotsi 1 le molokolotsi akere a go tle le re le tsamaya le tsamailene a go tle le re 1 2 3 bothata ba ke Ke a sebetsa ke se ke sebeletsang. Mutimaka ke mo rapella ka lebitso la Jesu 1 2 3 4 5 le a tsamaya ka le tsamaya ka pele tsamaya le ba ka yo le bararo misepele bothata ba ke mama ka speed Ha ke kgone ho fumana mosebetsi ke na le dilemo tse 12 ona jwale ke sa kgone ho sebetsa 12 years o sa sebetse le a tsamaya ka pele tsamaya a go utlwe le re le a tsamaya ka pele tsamaya ke re na le a tsamaya ka pele tsamaya a go utlwe le re le a tsamaya ka pele tsamaya e ya eng le a tsamaya misepele bothata ba ke ke na le bothata ba mosebetsi le letheka ntate modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu le a tsamaya ka pele tsamaya le a tsoga paletso misepele bothata ba ke le ntho e njang mona modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu misepele bothata ba ke mosebetsi misepele bothata ba ke Ntse ka di tsamaya. di tsamaya hantle 1 motse le a tsamaya misepele thank you Jesus Nna ke na le bothata ba gore anti wa ka o na tsamaya kereke mone so e sala tsamaya kereke mo wa mo thusa gale kwa so every time o na le disikinyana tse ke sa di tlhaloganyeng so o berekisa tlhofelo ke lengwa mona yone ya gale so ke kopa le mo rapelle tlhanne rege okay o kontlong ha ba tlotla kerekeng anymore ba moloile ke tla o thusa bothata ba ke ntate Moriti ke hloua ke batho ntle le mabaka le mosebetsing makgowa ke a sebetsa botshepe ya batho moisepe
Le a tsamaya ho yena. Ditse le a tsamaya. Le molokolosi. Re molokolotse re Ke molokolotse batla se ka hlola ho hlola. ebile o dutse nako e telele a sa go tlhole o dutse nako e telele Le a tsamaya. re a tsamaya Le molokolosi. Ditse le bakae? Tswa. 1, 2, 3, 4. Kubai. Jesus name. O bone batho ba ba ka ntse go rapela. Mama, ba babedi ntate ba wa betse. Ma o sa hlola ho hlola mphe ole. E gold. Bula molomo. Ka mora ro hlatse ntse ho hlola. ke bone ke dutse nako e telele O sa ho hlola. ke sa go tlhole ke go tlhola bikinyana helo O ntse ho hlola dati so me ke ntse mask kae. ba o Ha o sa ho hlola. ntate moruti God bless you. O fodile. Itse na le motsaka o sa sebetse. tse 12 ntate O na le bokae? 12 years 12 years o sa sebetse. ntate moruti Ha e sala qetela o sebetsa le 12 years ago. Ditse le a tsamaya. Le a tsamaya ka ba tsamaya. Bua. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Stulo. Ke tlo kwata ka sehloho. Le a tsamaya. Wa le motshware for 12 years a se ka sebetsa. Wa le motshware for 12 years. Wa le motshware for 12 years. Le buela godimo. O etsa. Wa papa. Le bakae ho. Le bakae. Le bakae. Le motshware jwang hore a se ka sebetsa. ka wiki o ne ke tsa be moglaul ka fela o itukise ba motle Le motshware jwang hore a se ka sebetsa. Le motshware jwang. happy Ka happy. lo tlhogo tomati O na etsa ke tsa ba motlaul ga ke na happy re tlhoya ba kena APC. Ba tshwere mosebetsi wa ka APC. Le motshware ka APC. Le kene APC. And then ba itwa ka yona le kene le jwang. Le kene ka moya kapa le batho. o ka se ka re tlhola tsa ke theka ke Le la tshwara ke edi. And then ka re ke le kene le batho kapa le moya. moya Le moya. ga re ketela mosebetsi kwana wa ego wena papa le bana ba bona ba fepa ke clever yena O na fepa le bana ba. o na fepa le bana ba O na sebetsa kae? o na sebetsa ngwana ba bona ka matlela mosebetsi engo o na sebetsa teng o na gola a dula mo le bana ba hae ga mo tloela sa mosebetsi a o tloela a dula location Le kene APC. La kgona jwang o kena APC. hantle itse a ituwa a motshwarisa ene ke gabe re kena o yena For 12 years a sa sebetse. Molokole. Ntshang thongolong. Ke re intsheng. Ka speech. Molokole. Ka speech. Le molokolo. Le nkile ntho tsa lona. Bye bye. 1, 2, 3, 4. Jesus name. Ausi. Ntshebe. O bone batho ba kae? A ntse ko rapela. bone batho O ba bone. a ke tse tata bone A o tsebo etsang. O ntse re APC etsang. nna Le tsamaela kere. O setse ba kae? 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 O salletse mo. O salletse. Wa tsamaya ka ba tsamaya. kaka Tsa. 1. Tsamaya. O inyae wena. O inyae. go khotsi Mogotsi wa hae. kaka O ntse le mogotsi wa ene hona jwale. kaka Mo shebe ka mahloko ba tshwarela. kaka Tswa ntse kaofela. kaka Bye bye. kaka Jesus name. Ausi. O bone mang hona jwale. La o sa mmitse ka lebitso. mogotsi wa ka Ke mogotsi wa hao.
O na le nako e ka sa sebetse 12 years 12 years. ee O ne o tseba hore o tshwerwe ka eng? Ka herpes. jwang ntatemoholo O ka se understand. Satane a ke a kwatana ntho e entsweng 12 years ago e beetsola 5 minutes. Ntho e entsweng 12 years ago e beetsola 5 minutes. 5 minutes motho ba lokola a tshwereng for 12 years. You are free. O lo sebetsa. O qala go tla. ke tla o tla ntatemoholo O ke dula tlotse kae? fela ko mamela radiong Bergman O tloa Bergman se ka o botla mo. ee ya O tlile jwang o tletsa tsena? la boraro ne re le teng re tlile le mohaisane wa rona e be le go mohaisane wa rona a ba re tle le ena mo kerekeng a re kereke ya kena la boraro e be le go ka nnete re tla le ena ha re fitla e be le go a ntatemoholo o bona batho fela ba ingodisitseng and then le ba tloge ka O bo go tla. e be le go mohaisane o kgona gore rekela metsi le ntate a ba re rekela metsi be re khutle he be re ipolela gore ka O kae ntate? Sontaga o teng Okay. O monna wa hae. Le le tlile ka laboraro. ne ka le teng ka For yona. 12 years wa o ntse sa tle. Hai, nka se o jetse ntatemoholo ha ke tsebe lena a ke Monna o tshwere tsebe ke- empa ke ra itse ho tloha ke qala ho mamela radio ka ke dula ke tse ke mamela radio ke duma ke mamela jwale bothata ba ka e bone bo le one Setulo. ntatemoholo e ne re ka re etsa di-arrangement tsa gore okay Sontaga re ya kerekeng re be re tloe kwana Bergman ha bona ke ka phase 6 re tlo go bala ka monana ha re fitla ka mona le Saterdag re tlo go bala ka ha bona e be le hore Ai bo ntho ne botho- bo recordile. Le ke ka re ka bo itho recordela dintho. This thing is very important. But bana ba tloa Bergman Square special. Ba be ba tlo robala mona ba ipelela Sonta ba tlo tla kerekeng. Le tloa special kwa le be le tlile special Bergman Square. re be re tloile special ntatemoholo Le re le tlo tla kerekeng. re tlo tla kerekeng Phase 6. ha bona ke ka mo phase 6 plus Eh. school ya ntatemoholo And then ho tla be ho etsala fela gore motšhana ha ya batla fela ka malome ba tsamaya ba ya ditebogo ba jwale be le go di-plan tsa gona di-face for 12 years a o swaka. 12 years ntatemoholo jwale ntho e tsaetseng la borago e kileng ka itlhokomela ebile ile ya nthabisa gagolo itse mme ha kata go rekela metsi Ha ke reke mo. ya ntatemoholo ha re fitla ntlong ra fihle ra tshele ke go yena wa tsaba keng ke go metsi anana ra etse gore a re lekane ha re nke dikgalase tse 4 re ge metsi tepeng e be re kapitsa kapi e molemong ano O tshela wena le ntate le bana ba babedi re ne re tlhopwa ke ditweba ntatemoholo ka tlasa bethe go tloa la borago fitlhelela today ha re tsebe le ha e le toba e one ka nnete ebile Hi, Barcelona, you can do better than bethe ya that. gone e ne na le materase a mabedi ka re tšhesa le terase le nana re nana gore ke lona le bethe lona ne na le matrasa mabedi ya ntatemoholo. ke a le tšhesang lena le re nana gore ditweba tsena di haetse ka go lona re be re le tšhesa be re nka terata teng re isa scrapyard then ha re gobala mantsiba dan ditweba tsena ke tsena dikene ka ga jwale ke re le re le tlo le tšhesa gape jwale re tlo gobala fatshe mose ke ra a re na le tšhesa le nana ke gore re ye ntate November e be le gore la borago mohaisane o tla le gona he a re fitla mo a fitla re rekela metsi ga fitla ga nwa metsi ha ga etsa nix ka metsi a go a nwele fela be re kena ka dikobong tot today house of ditwe Barcelona, Chapela, Dr. November Matso. You can do better than that. Shapa Matso. moaisane wa o kae o o teng na ile funeral mabana ha kgona go tlatsa tsela ka jeno you know bona moaisane o rekile metsi lona di-product tsena tlhola ke re ho lona e ja zata le sebedise product batho ba kerekeng le ka le tswa le fene le kae e ja zata batho ba kerekeng a le sebedise letswai a le sebedise product a bona letswai le a ka nka letswai wa lo mixa le letswai la hao la ka tlong bana ba lona ba di sokodisa le banna ba bona le basadi ba lona wa tshela boholo ba letswai ka ra letswai le bona mosadi yona ditweba a di etsa nix o reketswe metsi ke moaisane o batla o tseba tweba tseo ne di rongwelwa ke mang batla o tseba ntate Modi wa tseba
nka thabela ho se ka ditsebi empa ke thabela fela ha ntate Modimo a di ntshitse maphelong a rona hore ne di tswa kae ka mantswe a mang go tshong di kgutletse mo di tswang teng ene re se re tla bona ka diketso beng ba tsona hore ba tlo go lwantsha but re ready for them. Regele dipopi tse 3 tsa boausi le dipopi tse 2 tsa bontate. Popi fela o ngopotse Modimo wa re ka re ya le bo monna wa kule o tshwere ke ntate Ke na le bothata ba letheka ntate. Ho na le ntho e ke mathang lethekeng la ka mo jwale. Ha ke kgone hore ke tsamaye nako e telele. Ha ke kgone ho ema nako e telele. Ko ga lantse ke tla ke re ke ntse ke tla ke phomola tsene mo ntse le tla le phomola Ya ntate Moruti ke nnete. o phomola tsona tsa dule O tshwanetse a dule empa ho bile betere ka morago re ne re nwe metsi bile ke le ho yena ke re kopa wa tshele o na le wese ntate ebile mo sno walla ke pain mare hona jwale ka morago ho tloa la boraro e theoile haholo pele o la boraro no etsa ha isa utlwa le dipidisa ha utlwa di painkiller ha utlwa di panado o tswa di doctor re ntse re tsama opcom so ba re sukudisa hore re etsetsa lengolo le yang ka pele nomi because re kgone ho fumana 400 hore re kgone ho ya doctor straight a kgone ho ya x-ray. Ntate eno o na le 4 years a sa sebetse ha mme a na le 12 years. le tlo tsamaya le a tsamaya le a tswa ka pale go behlo le a tsamaya a go tle le re le a tsamaya le molokolotsi le a molokola ka pale molokole le a tsamaya ne le a tsamaya ka pale tsamaya le a molokola le a molokola ka pale molokole le a molokola ka pale molokole ke rena le a molokola na le molokolotsi ya eng le a molokola le a tsamaya ka pale tsamaya le ntshitse peni ya lona ke re le ntshitse peni ya lona le ntshitse a e sotswe le qetile ha go tle le re molokoleng a sebetse jwale molokoleng a sebetse le molokola le a tsamaya le tlo tsamaya ne le bakae molokoleng a sebetse a lokoloha le qetile le tsamaile khubai 1 2 3 Modimo ka ke mo rapella ka lebitso la Jesu le ntse ditwa batsa lona le dinkile ne le tsamaile akere 1 2 oli e gold bula mlomo wa ntate hewe lina mandla hewe lina mandla hewe lina mandla Sama Kobe Yakwan Kobe Kobulu Kind that. I saw you on that movie. Jesus. Kama elihle
ntate moruti baloi ba tshwanetse ba kwa. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tshwanetse ba kwata. Ba tshwanetse ba kwa ntate. O na le dilemo tse ka o tshwere ke letheka. Ntate ke selemo le dikgwedinyana ka. O na le bothata ba letheka. Empa ntho ena e qadile hanyane kore ke sa inkele hlonga ka. Ho fihla le be fihla mane mo eleng hore jwale ke sa kgona. Kobe hape o tle pele ka. O qala mona Kobe. This guy was crying. Nalla. Akiki aska kwata jwang. Satan, akiki aska kwata jwang. Now, but bana ba ile Sangomeng. E mo fasitseng for 12 years. Ona na batho ba ke ba kwatela November. Because ba ile Sangomeng. Ya ba fasa bophelo ba for 12 years. Ba fasa le bo tšhelete, ba kodisa this man monna hae. Ona na ba ke ba kwata jwang. Batho ba tswang Sangomeng. Ona na Sangomeng ke ya kwata jwang. Begeng yana re na le prayer e re tlo e etsang Facebook le TikTok. Re tlo ba le prayer for this week. My God. We're going to have a prayer and a fasting card. Prayer and fasting. This week, pray and fasting. Pasa khonong o kena TikTok, Facebook. Do it your own way. Katlung, have a prayer. Begging you like prayer and fasting. Wa rapela, wa fasta. Close. Usala 12 o'clock mothiare. Ba khona go betsa mothiare ka fela. Betsa for the whole day. Ke manyang gutwa. Prayer. Make sure that when you pray and fast, Bible you read one scripture. Beg you for 7 days. TikTok prayer, bangud. Pray and fasting. Pray. Take everything you how big in your week so that them do. That them kids. Rena lili bitso. Kileng. Le etsa an instant healing. Instant healing. Batho bohle ba ntse ba tloela morena Jesu ke a ipotsa. And ke tseba wa le motlela it's just that alena patient a letse bo mmamela. Modimo le tshetse mo setulang fast. God bless you. Kana wena o itse Ne ke kopa ho bua. Ka morao ga la boraro re tle mona re kopane le mme mane. Mme ke sa tsebeng ka gola ke tumelo ya rona ka mogo re dumetseng ka teng empaneng itse ho tlotse la bone la bohlano ho se ka o kena kholo e o theng ho sane ke tle please you po o nwele metsi ke la ka anwa metsi a kereke metsi a kereke Re sebedisa ona go fela kona re nang le ona tatemogolo. Ene maobane ka Saterdag ra botsana le ena gore ga kereke engwe sane ne. Bile ntse ke hlatswa ditho tse re tlo di apara le bana. Re jwala re na scaftini ba tsa bo mmotlana. Ke go yena ke ra re tla soka papa re tla ga moro and then re tla ba etsa scaftini. Ha ntse ke hlatswa ke re ha kena mmemong a tlo mpotsa gona ho lwa street up ka essence ke bokae. Ke ra ke 50 rand ha isna happy. A re ngwana ka kopa itua ke kopa o tlotlo molo ka khona o lwa ka khona re ke la bana ba ka scrap se ratla ke re ke
Hai. Lona tumelo na ya tshosa tse mo dulang fatshe. This guy was crying. Wena o itse o etsalang ka wena? Ke nako ka ke le mo di kae? 2 years. 2 years. Eya, O sa sebetse. Eya. O qala o tla tsatsing le. Eya, ntate. Tswang ho ya. Tswang. Ska la ntshukodisa. Le tlo tsamaya. A go tlo le reng? Le motlamme. Le motlamme. Why le motlamme o ra ska sebetsa? Wa papa. O dula ka mosadi. O dula ka Phase 7. So le motlamme o ra ska sebetsa. Le ba kae ka pala? Le ba kae? Ke le botsa la petela. Le ba kae? Le ba beti. Le mo faitse jong o ra ska sebetsa. Kai ka dijo. Jwang ka dijo. O rata ho ja, o rata ho nyofa. Ditorong kapa straight. Le mo jesa di, le mo tsheletse dijo. Le inya hae. Le familia e jwang. Familia mai. Le inya hae ya mai. O mangwana. Monokole. Monokole. Le monokole. Monokole. O ntshitswe ke mosebetsi. Letsa. Ho tsamaile fela. Monokole. Monokole. Qeta. Le tswile. Le monokole. Go bye. Metsi. Dina. Okay. Amix. Aus, o bona batho ba kae? Ntate. Wa ba tseba? Ke family ya hao. Eya, ntate. Ba ro rata ho ja, ba o jesitse. Modimo ka ke rapella metsi yana a hlatse. Ntho ba mo jesitseng. Ba o jesitse. Ano, ke bona sa wana. Ano. Kopa wana hlongwane, kopa wana. 18. Number 1, 2, 3, 4, 5. Modimo ka ke lata Jesus sa. 3, 1, 2, 3. Magasetso. Mo femetse ya mang ka speed. Tsena, o ntse le leta le. O tsena. Le mix hantle le etse ntho tse strong. No. Mo tshwaro tlo 1. 1, 2. Sorry. Come on, quick. Okay. Sorry, happy. Sorry. O re itse tse betsa o di etsa. Sorry, solanka. Mo femetse ya. Anointing oil e rete ka cotton. Sebetsa o di a kwale. E ntse le ena haholo. Jwale Tswang. Ska la ntshukodisa. Ke tlo kwata. Tintse, le mo kentse ditsebe. Re batla ke la lo a ikwale, o botlane haholo a kere. Le batla ke la ikwale. Ke sa phone ska re kwata. Molokole. Ntshaka speech. Ka speech. Ya ka dintsha. Oh, ke tse wena product ena ya hao ya re. Ya. Ga di bula. Re di butse. Tswa. Lokola ntho ngwe lengwe. Engwe lengwe. 1, 2, 3, 4, 5. Kuba. Amen. Ntlele le tswa imana. Ha o fihla mane o nke leo ha o fihla o emetse.
letswai leo moya wa modimo o reng o leng ke bontlela lona fihla o eme fela mo countereng le wena tsamaye ma countereng bo fihla o nka ntho e nngwe le nngwe eo moya wa modimo o reng o tle le yona bontle le yona mare ba di patala fihla o eme e re ba e feite ba inkele ntho moya wa modimo o ba leadang product ha o fihla mane mo ha fihla o sheba tjena when moya wa modimo o re nka yane e nketse mo e lata mpatale ha o fihla o ema tjena fela o fihla tsamaya o fihla o eme tjena o mpatale le mpatale le ska la ba kopanya okay sebetsa le kwale o ngwana ntho wa ntho wa Mwalisedi. Mwalisedi o bala matric sebetsa o di kwala ha o le ka classe usually di o tloa January since di kwaleile until May ka ke tselano dingwe le red then ka dietsa ka cotton ka di buleya ka di kwaleya hape a sentse ke tlongola June exams so lona le ntwela hampe se ka la ntsukudisa a le tlo ntsukudisa gre a le tlo ntsukudisa a le tlo ntsukudisa 1 1 2 3 4 5 le mologolotsa gre le mologolotsa kubai Jesus name wena bothata ba ke dintho tsa di tsamaya hantle ke ding dintho tse sa tsamaya hantle ke sokola mosebetsi ha ona next sebeka mplomba ha ona next lokang o qala o tla mo o dula kae ke dula ka phase 7 tswang le tlo tsamaya se ka la ntshukudisa a le tlo ntshukudisa kre le amlokola a go tlo le reng le amlokola le mlokolotse le baka yo yana le baka toilet papers le amlokola ka ba mlokola toilet paper ke botsa lo tata ke tsela a shara ka di glove ana ke tsebe hore ke ne ka because ali phele nna ke nna le amlokola buela modimo ga molokolo le bakae a ke tse tswang ho yena tswang lokola bophelo ba hae ga molokolo le tsamaile ga tsamaile kubai Jesus name ke qetile ka usiane ke qetile ka yena o itse bothata ba ke wena ke sebetsa mara ke sebeletsa ha o tsebe sebeletsa le ya tsamaya ho yena le ya tsamaya le ya tsamaya le batlang ho yena re bona hore ha ka sebetsa a na le tšhelete o tlo bisa mmago le bonna ke ba go le bana ba go sentle le bakae re bararo le inyae ke anti wa gagwe le mamogolo wa gagwe o mongwe ke kati ke tsala ya gagwe le tlaka ile le ba lo bakae le ba lo bakae ba kurumane mo bofulle le sa re tla kurumane mo fulle la mo bofulle le ntshang everything kampe le mkintse mo mokentse no le mtsentse no intse la intsa ka balense intse tsamaile le a tsamaya ka ba tsamaya le tsamaile le molokolosi kuba e mong le mong ya man fihla e metšhena producting ntho ngwe le ngwe moya wa modimo eng ke tsamaelata make sure that o ya man fihla e metšhena and then ha o fihla man o enke le batjha ya man producting ka speed fihla ema tjena when moya wa modimo o nka ntho etseng o enke la e ka bona le yona o se ka ba re ke na le yona o enke yona eno yo moya wa modimo re o enke ka speed bazalwane le mo bofolotse
Le tsamaye. Re tsamaile. 1, Re tsamaile. 2, 3. Mama. O bone batho ba kae mama? Ba bararo. Wa ba tseba? Ke a ba tseba. Bothata ba ke Pedise brother wa ka wa thekilwe ke stroke. Yaanong a kgone go bua hape ke affect. tatiso e le tshwanelang gore le nehela le family tsena tseo le lona ha di qakile le tlang go tsona go nna for tsona. Ha o fihla mane o nke ntho moya wa modimo o leadelang yona le ka bona le yona ska ba ya hana ska ba ra a kena le yona o inke lokola mrada wa hae molokola o tshwere ke stroke wa ile mo tshwarise le metsa Re mo tshwarisitse stroke. wa ile mo ke stroke He, a kra no ngwana wa gagwe wa leshole wo. Wa mo berekela. O mo direla ntho engwe le engwe le engwe. Yaanong ha re batle sone so seo. molokole ntsha stroke sense susuka tata sense Ha bua ke re. Ganong ga mo re batla bua yaanong. Wa tena wena November. Re batla bua. Ka lebitso la Jesu bua. o ska la betsa monna motho yalo Oh, le right side ya ke. la sa tle le sa tle ka pele di tshwareng fela ke tla lo O re lokolla le right side. Ga sentse. November, justice. Ngonyana wa Kasbit. Ngonyana wa tena ke nurse ke. Yaanong o itse dilo tsa bo nurse for na ha complicate mo go tla diragalang ka yena. Yaanong o tlile mo. O itse medical, o itse spiritually wo. O mo go tlile tsa spiritual teng. Fedit. Ga ditse. He di doctor le tsone di rata mmaka motho a na stroke o my. Doctor tse di mmaka. Yar, doctor mmaka motho o rege. O rege. Ha na stroke. O shaputwa. O shap. Re tswile le ngwana wa gagwe. Re tswile mo gene. Re tswile mo go bone. Re tswile. Nshebele ngore ntatona o kentswe nyena Ntato. O tla go tlhalosetsa sentle wa di itse di medical terms. dintshe Ke nurse ke. ntsha O na le mo meleng ntsha sekgetho seo go lello tsa gagwe tsa botshelo ba gatsa le go tirong ba ne ba mo jisitseng mo. ntsha Ba mo jisitse teng ko tirong ko mo. go lello tsa gagwe tsa tiro Ga di golla. Re ne re mo jisitse go ga se ka promotion e. Ne re mo jisitse le fore. Go se ke ba ganna le next ya gagwe a tlega. Magano ka go bana le wena wa tsena mo profeta ga ntsha yana. le feditse so 1 2 3 4 kuba amen rekele o buta go product Jesus name bona o itse bothata ba ke o tlhowa ke batho moruti o tlhowe ke batho fela okay kopa le tsamaye le a tsamaya 1 le a tsamaya a go tlo le re le am lokolla le ba modimo le a tsamaya ka ba tsamaya le tsamaye le molokolo a go tlo le re le molokolo le am lokolla le ba ka yo yena le am lokolla wa ile entse re a hlowe ke batho wa ile entse re a hlowe tswa le tsamaye 1 2 3 4 5 6 7 motho e mong le e mong ya tshwereng product mo tshele oli letsong pebane kae pebane okay motho e mong le e mong ya tshwereng product mo tshele oli letsong oli e red tate pebane kae Tswang. Le a tsamaya. Ska sara jwa ke nya letso. Go kgalme. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Le tsini. Le ba kae. Tswang. 1 2. Le ba kae.
Le ba kae? Le 4. Le batlang ho yena. 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 Le batla etseng? Le batla etseng? Le batla etseng? Ba batla faile. Le batla faile sekolong. O ntse a le sekolong. Jwale le etsa jwang hore a faile? Le etsa jwang? Le a tsamaya. Tswa. Mofenkelo le ae. Tsamaya. Khubaya. Jesus name. A tre khale ke tsela a shera ka ditulo. A o se. O bona batho ba kae? O bona batho ba kae? O bona batho. Le ntloela hampe lo. Le a tsamaya ka ba tsamaya. If you just tuned in, Le a tsamaya. Le le ba kae? Tswa. Kolokong. Le tswile. Khubaya. Bye bye. Amen. O bona batho ba kae? Ba kae? Ba kae? Buela hodima ku. Batho ba 4. Wa ba tseba? Ha ba tseba. O ba bone ka mahlo. Ka ba bona. Wa lipati. Wa lipata. Wa lipata hlaga. Kopa ntshwarela. Hlaga. Kopa ntshwarela. Mo se ka mahlo. Le a tsamaya. Khubaya. Ausi. Ke eng ya hao? Ke matasaka. Ke matasaka. Ke matasaka. Ba le 4. Ba ba kae? Oh my ke beke ke cousin ya ka. Cousin ya hao. Le a utlwana le bona di matasaka. A le sa utlwana. Ba re ba batla ho faile. Ntse ke na sekolo. O kena sekolo kae? Peshini. O etsa eng? It's a grade 11. Tsa mo pass. If you just tuned in on Facebook and TikTok, Dr. November will deliver. Normally, the spirit is not the person that speaks. Hello, Shwele. Hello, Shwele. Hello, Shwele. Eng ya hae? O ne le rangwana wa hae. Jwalo mo entse moshemane. O ngake kgolo. Etsa tsena butwaka. For the sake o re fela. O re belaile mang mophatong? Ntate wa moshemane. La bolaya ntate mophatong. O mabitleng wena. O ngaka. Balang taksa ba bona. Mane ba fasa ka trata. Bana ba fasa ka trata. And then ke tsenga ke shwele mabitleng mo. Tshepo ke le phahlanyane la hae. Ke mo bolaile le yena ke iketsa sejeso ka ho yena. Yena ntse thusa ke mme yona wa ba se hole a sena matso. Ke tlo banka ka fela o mangwe na November. O ngaka. O ile wa iketsa ka o shwele. Ke mabitleng a di-K monana. A di-K? A ke ka gale ka se ba ntse ba re ke shwele. O mabitleng? O mabitleng? Ke mabitleng. Batho ba ntse ba nahana o shwele? Ba ntse ba nahana ke shwele. O ntse o phela? Bitso la ka ke Buti. Ke nna moholo bo mmae. No semanga Melitinda. Ke nna la mo fa mollo a vota. O bolewe ke ka 1974. Mma gona ona ga tena holo. Ka mo homella vota. Yena Satan ena ntse e thusa e. E hlile ka di 29 tsa March 1994. Motho qetile sekolo Satan. Ke mo tsuisa dinyaupe ka ba ka mo hlantsha. Mpa ZCC ena le wena. ZCC ena le wena. O baleile ZCC o tlile wena jwale. Ntata yena
ga mo pitla ka majwe mo phatong ga mo tšhepela lebitla le ba senang go le fumana legale mošemane ona ntate ga tsejo kae letsatsing lena ba tsebeng tateo kae le motšheketse kae Donsberg lebitle o teng o ntsa le mokatetse ga la bodile ena ntata mara o tsejo kae mara tsejo kae mara lona le a tseba re le mmolaile ga le re mo bolaile mamela nga ke kgolo tswa phutanto tsao a go tshabe nna mošemane yona o tla bana le bašemane ba bangata mo phatong gobane o etsa tjena November mošemane ona o binela le mong o thata ke tlhoriso thinda bitso la hae jwale ke rapela motho a le o bollisa batho mo lekolleng he katlego ya ngwana onana ee e thata e le gore tšhelete November e batla ngwana tšhelete ena sa November ke ya ka mabitleng o na le tšhelete mošemane bana be ke tlo ba fa bona ke tšhelete ya mmae e leng gore ke la ka montsha mosebetsing difemeng ga ke qeta mošhetsa ba mo leleka jalo ka ntšha tswa phutanto tsao o tlwane fatshe phutanto tsao tswa nka le dinoa tsa kao fela 1 2 3 mpe letswai le kgorofo in Jesus name modimo ka ke molokola ka lebitso la Jesu Kristo Nazareta 1 2 3 tate abuti wa ka sa thona bo se inkela letswai bona o tse robetse fatshe nna o bone batho wa kae gopola botshabelo ne ke le monyane ka 2002 o qeta o bona mangwana jwa ntate wa bosonga ntate Abdibuti ba mo fasitse ha rona a hlanya setulong ka ntle o kae no na ga mopate gale maro qeta o mmona hona jwale gopola fela a hlokaetse ge mo fasitse ka ntle dikei so why we butter fat why we butter tswa o tswile a ke ka o thola kgetlo lena ke tlo bolaya hape lefu la bobedi o mametse o tswile ne tswa kubai tsamaya ba lokole ka fela ya mabitleng o tsamaile bye o qeta o bona mandate Abdibuti o qeta o bona hona jwale malome wa ka jona o ba bone ka fela Abdibuti malome jona phamisa matsoho you are free modimo ka ke lokolla le ausi wa hae le a molokolla kere le ba lokolosi le tsamailene 1 a go tlwe le re e ya eng le tsamaile a go tlwe le re le tsamaile ne le bakae le bakae le ba lokolla lokolla le o se ai o itse ke o se ai lokolla le o se ai so khoba
modimo wa ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu fanga lo fa uswa e metsi mo fe metsi mahala le a tsamaya le tsamaya tswa le bakae o ya ke le tla qetela le bakae bua ra modimo lena le babedi le batla o hela tswang ga mmoso 1 2 3 4 5 bye amen le tsamaile na a le so tsamaya goodbye phamisa matso you're free le a tsamaya ka ba tsamaya ena metšhisa tswela ka mamjalefo mo la tla ba thotse ntho e leng gala e batla le a tsamaya a go utlwe le reng le tsamaile a go utlwe le reng le molokolotse goodbye 1 2 3 4 bye phamisa matso ntate mamjalefa thotsa ke tseo classing o na le mokgathala wa go bala la tshintsi ka ditse bukeng ya eh se la ntlisetsa batho a iqeta ha ke tlo qetella le a tsamaya ka pantsamaya le a tswa ka panetso e ya eng buela modimo le a mlokolla le bakae tswang le a tsamaya ka pantsamaya tswang le mlokolotse kubai 1 2 3 4 Jesus name phamisa matso Jesus name ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth mshimano ka nchebe phamisa matso emang ka motho le na tongwa qetile mshimano ke re ba o rekele product ba tsela ba le sebedisetse le nkiletse wa ile je ka mo hlongwa e kgathetse motse ka pela bohloko le mokgathalo o sa itseng tswa 1 2 3 4 modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth 1 2 3 in Jesus name mona metsi a kape ke go ba metsi a ntle 1 2 3 4 Mulogole frustrated wa magage a dira a bone ka mama gage ana tlatla nna rega le mo frustrated ka mama gage tlokwa modimo ka ke bua polelo di metsi ke a kopa morana Jesu metsi mohlo na metsi yo lokola mosadi le mama gage yo mama gage o dula go tlhola o hokotse le mo mmeleng mama gage mama yo mama ge le motsentse ge mo butswelletse intse yo ga intsa ani ngwana o manganga ntate na bamba ngwana o manganga wa hasas o manganga wa mana re batla mo tsotsa re kereke a batla go tlogela kereke ya ne go mo frustrate ka mama ga yo hasas ntate na bamba e khona bana madi wa bana madi yo ngwana wa tena bana madi ke metsi ama Tusan yani a isitse yam ne sai gloves yo no ke moleka ka bana banne manganga hela banne manganga no metsi fa motho ntate mara ona tenda gera o tsubone sa mosadi na ana monna ntho mosadi ana tenda gera ma
itshwarele tate November ke kopa o itshwarele ngwana o kgethilwe ka lelapeng la ko ga bona o Le kgethilwe mo nositse? re mo dira mojesa La mo jesa? yo ene Ke o nako dula na le mang? tšhelete o dula na le tšhelete o fa batho tšhelete yaanong ya ke tenne ngwe se ke a kopana le ngwana gago bangwe nna tšhelete ya sase o go tenne ngwano wa re boga ga gona motho a sa Metsi. meyeng tšhelete ga gona motho a sa meyeng tšhelete tate November yo Monesi. Thank you. Mpe metsi a ka fela. Ntlisetsa ka emereng. Ano a se metsi. A feile. Ano ke ke kopa metsi a sekolo. Ano ke a eng? O ke a hlatswang dikopi. Oho. Mphe metsi a sekolo ke yana. Hlatswetsang dikopi tsa me. Asas. E ka re mosadi modimo a ka mpha basadi ba 7 baka. Be le lwana. Ke re ba hlatswe dikopi ke bana ba dutse still ba nshebile ka mahlong. Ene le tla lwantsha jwang because ona le temane re behleng ya bofelo. Tshwarang oli eo. E real oli ena. Re batla ho anointa product ena ka yona. Product ena e re mamele. A re lo bua le yona. Bea letsola molomong. E re ke anointa molomo wa ka pele. Ska crossisa maoto jwale. Thank you. E re ke anointa molomo wa ka. A o qetile tshwara product ya hao. Ka letsola eo. Ska ba e bula. Ska ba e ntsha ka plastic. E tshwara ka letsola eo. Bua ntho batlang ho e etsang ka product eo. Ha o rapele bua fela. Ntho nngwe le nngwe yo lo e etsang ka product eo. E re ke batla e etsahale ka lebitso la Jesu. A ke re buile ntshebeng tsa mo bua the same thing. Ke metsi a sekono a le dihlatswitse di sekono mamela ke Ashar. Mphe metsi o tiki batla letswai le fine. Khumalo tantwele ke ne ke se ke nyolosa le sekono mo. Okay. Igama lakho Jesu. Jeke engwe le diphumula ke batle jeke tse tshwarang ka ntle. A ke ke dumele jeke tse tshwarang ka matso ka ntle. Phumula mamtse fa thusa batho man. Ke tla kwata. Qetile o tshwanetse o le jwang? E ready. Mpento.
modimo ka lebitso la Jesu ntse boletse ntho tse nna ke a ithata ntse boletse shifta e nyane ba se ka ba mpona Facebook le WhatsApp le se ka la delete le se ka la cancel le shift FM ba se ka ba mpona modimo ka ke rapella metsi ana nthena e tswe mona spiritually kene kara batho ba e hlabe dintho tsane tse dutseng mona di tswe ka lebitso la Jesu mphe ya ne hlolang ke fudiwa ka yona hape ke tsokotse modimo ka ke rapela hore metsi ana a be le ntho ena e dutseng ka ho ona e lo ntsha ntho tsane ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth tsela metsi bothus a ke tsebe ke mama skala la sa tla ya di tlats mphe ema ka motho bula molomo skala e be molomo wa motho tjena tate bebane ba lo tshelang nsheba ha le thashisi melomo wa motho ke le kopa guys kwenya e moma metsi skala e be molomo wa motho tate ska itlisa bona isa batho le skala thashisa melomo ya batho ha ke ka bona e thasha molomo wa motho o tlo wanwa ka ofela o le mo metsi ya lo wa mo me bazala lo mo ha ba batla no metsi tlo kwa le shebise go ya do na odimo nna ke tlo interpretera ntho engwe le wa mo me lo wa mo me skala wa kwenya ke na tlo le jotsa go wa kwenye ne le bana le moghathala le ba itse phamise mo kwenye ska ba kwenye Beto bebane ha le thashisi jeke molomong wa motho le bula molomo hla ntse tsengana na mna a ke tokakana le lona every time tsantse ke ne ke bue ntho modimo wa ka o tlo bula ditšhelete bekeng ena o tlo bula mesebetsi o tlo bula dintho tsa bona in Jesus name kwenya phamisa menono meraro tjena isa hodimo e ra ha ekaba ke jesitswe ke na le sejeso se fasitseng dintho tsa ka menwana ene meraro e tlo se lata sejeso se ntho nngwe le nngwe e fasitseng bophelo ba ka e fasitseng tjhelete tsa ka e fasitseng katleho ya ka ya tswa tsatsing lena kobe ya hanyane kenya menono meraro o e be hodima lelemo kenya 1 ke tlo count of 3 di tlo tswa o ntshela ka ba ke le leta o le ntshe 1 2 3 Shata like a bakililete my Jesus diatswa Shanta Fanta my God Shata ke bona batho ba Shata my Jesus Shata bana ba kula wa fola ba faswele ya lokolo Shata hlatsa madi mo ntatano tsa hlatsa madi man ntatano tsa hlatsa madi la batho ntse ba hlatsa madi mo hlatsa la o qetela la o sa phama isa menona o fatshe ntse emiraro
ise pedinyana fela modimo wa ka ke roma menono ene gape e late sejeso sane 1 2 3 kenya monono gape e meraro 1 2 3 hlatsa dintho tsao di lokologe hlatsa bana ba kgathetseng o na le mokgathalo sa feleng o ya sekolong dintho tsa ba di kopane gantle o a lebala ntho ngwe le mo fasitsweng ka yona hlatsa modimo wa ka ntle le metsi ana my God hlatsa tlokwana metsi a mekwa tshetseng dintho a kae check tsela metsi tsa go hlatsa kwenya o hlatsa tlo o hlatse madi kwenya o hlatsa o hlatse madi hlatse madi bula molomo shebisa godimo onta tsa mo hlatsa o hlatse madi o hlatse madi bula molomo o hlatse madi kwenya o hlatse mo hlatse o hlatse madi le wena o hlatse madi bula molomo wa gago hlatsa hlatse madi pain bula molomo wa gago kwenya hlatsa o hlatse madi kwenya o hlatse madi le wena my Jesus kwenya le wena madi my Jesus o hlatse madi kwenya come on ba sa yen toilet o na le constipation ga o kgone ya toilet tlokwana ka speed go na le batho ba ntse ba hlatsa madi e re ba nkukele metsi hlatsa go na le batho ba hlatse madi lifeng le lona life mon tsala metsi a mang gape kenya monona o ka re metsi ao ba sa yen toilet hantle ba tseleng that magete se ka tshwara lebekere tjena you are not going to do that a le tlo etsetsa batho bohlaswa mona you are not going to do that batho bano ba tshetse metsi ba ntse ba hlatsa lifeng kenya menone meraro ba bang ba sa ye toilet tshwara mpa ya gago le ba ntse ba hlatsa dintho tse ba sa di tsebeng tloka pele ba o tshele metsi ape hlatsa ntho sa understanding ba bangwe nyogolo ile fela mare di ganne o tswa tloka pele modimo ka ba hlatse le ba Facebook ba hlatse dintho kenya menone meraro o tima le leme la gago ke count of fela o 3 1 2 3 hlatsa ndatepe bani batho ba bona ba ntse ba ketsa wena o ntse ba tla hlapa matsoho ntate go tla students sao ha o qeta no metsi ska ba o kwenye bo go tla students sao ka speed kenya menone meraro ka ra le melaotshwaro go na le batho ntse ba toilet go na le batho ba batla go ya toilet mathela toileteng ba batla go e ka ruka le ntsha santse matha ke bane batho ntse ba mathela toilet le ke ntse di toilet paper go na le toilet paper